ꯁ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ ꯁꯦꯐꯂꯤ ꯏꯚꯦꯀꯨꯋꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯥꯏꯇ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈꯤꯁ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯊꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯒꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯊꯝꯈꯤ So all sections of the society duga Manipurgi affected areas pumnamakta wherever it was needed sarkana yamna akanba midyeng amaga loinana sangkisa farmers singi yaifana baidamakta matamduda low uba matam yauksalakpa matamduda low uba yanana baidamakta sarkana akanba midyeng amaga loinana security forces strengthen tawduna low uba yaba ngamingisa duga akhoi jaga kharada akhoi gi low uba ngamhudaba jaga khaduna sa farmers singduda compensation piduna akhoi farmers ki yaifana baidamakta kya honagisa pot matamduda pot watanaba pochai watanaba whether in terms of oil natraga thau kenogi akhoi gi onions ki orazo alu gi orazo amato mayam gi essential commodities mayam do watanaba baidamakta akhoi gi even khongsangbo railways ki through da akhoi pochai yahollaga so that prices escalate tawduna baidamakta government akanba midyeng amaga loinana kaya chang keno chathagisa khwaidagi maruoina sa satra jingji punsi satra jinggi mogi lairik tambado watana sotha hodana baidamakta akhoi gi internally displaced students myamji mahaki anak school singda paisa amata tinghandana duga matamduda mahaki documents kya awat pa ke mayam do adu jingdo adugi khara flexibility laina satra mayam jingdugi awat pa jingdo loina keno tawduna akhoi gi government sina kya paikhat kesa duga chief minister gi midyeng makhada honorable leader of the house ki midyeng makhanda akhoi gi displaced students ki rehabilitation schemes kya college sing amadagi amada transfer tawbuji gamda yamna ease of way da tawbang amna bainamakta smartphones kya piduna sarkar gi damakta koi education gi line da kaya da sathagisa sa yamna keno tawbuna sigizina koi gi hogiba keno matamza so that no one is deprived of their facilities that they should get adugi wakhalon du ni tawisa duga sa koi khwaidigi maru oina matang sida healthcare gi keno sida jaga khuding makta relief camps leiriba jaga jing sida healthcare sana mafam phana pina na baida makta mental health in terms of masagi physically fit oina baida makta akoi regular visit by all the health teams atuna jaga khuding makta across the state across all the districts across all the affected districts ke mayam da satlaga relief camps singda yamna chatlaga yamna kanozing dugi IDPs mayam dugi ana laying IDPs mayam dugi maki mental health phanana baidamakta kaya chathuna lakisa sa handake akhoi gi kenoji da yamna manipur ji healthcare system ji da sa points ka thamjabada sa medical colleges mari sisna yamna nuai medical colleges mari keno to bahai basi akhoi gi per capita healthcare professionals enkelakpani sigi per capita healthcare professionals enkelakpai ji akhoi gi doctors to patients ratio ji maki akhoi gi WHO gi norms to phajna follow to da sigi akhoi gi healthcare system da kona yamna aphaba keno ma oinana baidamakta sigi
medical college henkalakpasina ju yamna kanaba pot ama oige sa saduga akhoi honorable governor gi address ta keno haigi badu akhoi eye transplant mayamna eye transplant akhoi reality medical term na corneal transplant se sa akhoi khwaidagi ahan boina first eye donation zi jenim sa targonda corneal transplant si akhoi 18 January 2024 da first corneal transplant se akhoi state eye keno sida akhoi pangthok resa sigi sida yamna targeting ai nisa akhoi keno sida sigi team of doctors and team maki sigi teams da akhoi hojik powder almost 11 cases eye transplant corneal transplant se tawgre sigi corneal transplant sida akhoi mapalom dagi hojiki koino purak pakhakna tana yamna nungai bhaigadra akhoi deceased organ donors akhoi manipur dagi akhoi manipuri macha thokpira aga akhoi mioi kharana mahak mioi ama legidra matungda mahaki organs donate taw matam jida mioi ama na kano to ganza kidney aniga mit aniga haiba tare sigiji atopa mi da piba kanta mioi mari kalle sigiji the worry ama khak just akhoi king si august house ki keno sida ina point worry ama khak thamjaning bada sa angang yamna ha nupi macha amakak chahi train pan mukta ngai ri bi nupi macha amakak yamna mahaki karene kathok ban hai batare mahak si kamaina keno toge hai ba kanjada sa akhoi ki blindness control program gi akhoi ki sum radio talk se ta ba kanjada mahaki wakhal londa mahak si leigi da matung jada ai gi mit donate tawninge ai gi hachang donate tawninge hadana mahaki mama do thamba kanjada matam keno tawraga mahaki hospital da mahaksi leigi desa mana leigi da matung jida mahaki mamit ani aduga mahaki kidney is donate torum yamna sugumba yam exemplify tawba duga praja keno gi damakta kathomba tasengna akhoi gi ibema se mahak amasung mahaki family sigi yamna pukchel chauthokpa sigi family si tasengna akhoi august house na yamna thagatningai ne haibada akhoi haiman bathoisa loina na atopa sum hojik si disease organ donor donations yamna zo wang masing sum wangkhalei even government of india gi mediang makha da zo sigi disease organ donors di masing yam khana bagi idea do yamna zo keno akanba drive ama chatuna sigi idea se puthokna re sa duga akhoi gi honorable chief minister gi mediang makhada chief ministers ki hakchel gi da tengbang amasung pmj sida akhoi gi manipur gi sida praja kaya lying bangam da bakya sa honorable members pumna makso adum card si pairaga sigi lying bai keno ji adum sigi experience me yam thengna birangani ana sigi kana ba kaya duga akhoi gi centers marphu manga da akhoi gi free diagnostic facilities yamna piduna yamna kanaba piris just health ki point amani jik thambada akhoi gi governance ki address ga mari lena so education yamna maru oiba keno sida akhoi khandaki keno ji 2023-24 sida college fagalansi mission ama hana school fagalansi mission do yamna successfully pangthoba matung sida akhoi gi college fagalansi missions is almost 10 crores per year is the 2023-24 dagi hauraga sigi kenozi college fagalansi missions ya khoi hokdok chagresa saduga akhoi ki school fagalansi missions ji han ba huba kan it was with lots of expectation adu sum fagalak pagi kenoza and so schools chamaga kunna keno toba kan ji da akhoi enrollment government ki school sings the enrollment henkalakpa duga dropout secondary levels the school ki dropout se masing yamna handar esa yamna nungai bamna government schools da first position holders ke yarok pase akoi sige mission school fagalansi mission hai pase masigi result ne habada akoi yam thaganingai ni sa akoi gi government schools tagi school dropout handarakpa duga position holder yarokpa pass percentage wankalakpa sini education gi keno da duga akhoi gi sir
CM Civil Services Coaching Scheme sigi hauba kandagi sigi makhada zo akoi yamna sigi fruits haiba tare sigi mahi phangba yamna hauresa duga agriculture is the mate kama Punjab da sa akoi gi geographical indicator akoi gi GI tag ki chakhau Tamenglong orange kachai lemon duga sirakong gi Morocco keno to buse sigi yamna thagadingai ni yamna akoi gi government ki achumba Maigaida Manipur gi producing Mapalomda recognize Sorpa Duga Ayamna Apabapot Amane Habadakwe Haman Batoisa. Saduga Akoigi governor get addressed the Loina, whether in terms of the tribal affairs Kitakoleba Eklavia school Singzida Akoi Masing Hena Toreba Duga Ate in terms of transport kis the Manipur heli service Panapiriba rural development and say honorable leader of the house the Thambike PM AY duga koi urban gidana urban gi PMAY giduzo duga sugumba scheme mayam je putorga social schemes sida social welfare gi makha jida iman nongthang leimang sai gi above the age of 40 years ki moigi pa chonga ga piba duga seeing we sotar basing thing bang season attack with this honorable governor gi address du yamna mayek sing na yamna holistic oiba section khuding makis duga jaga khuding makki kanana bedamakta across all the sections of the society kanana bedamakta akoi gi government sina adum paikhat sarisa so duga akoi tasengna akoi national food security act ki makha jida yamna prajagida akoi December 2028 for free of cost paisa tingdana praja akoi gi NFSA card holders singida akoi 2028 ki December bo free of cost rice yenana bagi sigi kenoji praja gi podi akoi gi grassroots reiba praja kudimaki keno sotharaba praja kudimaki yamna kanaba podama oiriba scheme amane sa siji tasengna 2028 is almost akoi hojikti sahi ahum makhai mari wali manesa Season Hibadi Prazazigi, the Makta government, Paikala schemes, Mayamsa. Luga Akoisa Manipur, Akoi, yes, we were towards the path of progress. Prazana Manipur Katanata India Gi Jaga Pumna Makta, in terms of the tourism potential, Mayamzi recognized Sarukbagi, the Mayamasugi, I'm the Kangnaba, and was the yes. Third May do the kitang ish kara slow down to orgas so akoigi yamna hairaga di kara high ka kano to boda akoigi international football match tri-national gi to budu akoigi yamna achouba tournament ama oigi bedunisa duga akoigi Chintan Severa akoigi minister India gi oiba Chintan akoigi sports ki ministers mayam gi sida Chintan Severa tawraga sida pham gi ba that shows that Manipur ji recognized tawrapagi Manipur gi importance kalakpagi ne habada koi sa haiman bathoi so duga koi mayam na zo akoigi B20 gi makha da B20 Manipur ga paket pangthokhiba mapan lumdagi foreign countries tagi mi kya laga sigi Manipur gi phaja gra jaga Manipur gi tourism potential yamna leiriba jaga Manipur ji mayamna recognized tawda sigi B20 jina so yamna achouba yamna kanaba pot ama pigi budunesa duga sa mayamna khangmi re dongai north east femina ahanbo in north east 59th edition of Miss India kenoge grand finale tawgibada so April gi tang taraga mangada sigi kenosina that Manipur stands important in the eyes of the people of our country. Duga mayamna zo akoi gi Manipur gi phajagraba keno singsi loina uraga loina phajaraga loina pamnaraga sakhiba pot ngaknesa so akoi duga akoi gi Manipur gi recognition akoi gi kenoji INS Imphal ga gachan keno tawgiba commission tawgiba worship duga sugumba mayam sina akoi gi Manipur gi Mapan Lomda Imphal Haiba Huziki worship Sina Central Government of India na recognized Oraga Thambigi Bedunesa.
duga sa akhoi yamna jo almost finishing stages ti hojik leire hadana akhoi takpi sa ahum Manipur Bhavan yamna chawba mayam sidagi chatnaba khonaba kanda Dwarika da saba Manipur Bhavan on the verge of completion sigi yam thuna commission tawraga prajagi yamna kanaba pot ama oigani sa duga akhoi Manipur akhoi history duga akhoi gazettes documents ke mayam ji ki importance si yamna leibana maram oiduna akhoi thaina gi chasing ji akhoi sum manjalakpa che keno tawrpa mayam ji hojik yamna digitization of gazettes pumnamak loina 1950s ki hauragan gazettes loina mak digitized tawse says that this will be a game changer for the akhoi Manipur ki records ke mayam je gazettes ke mayam other official documents ke mayam se yamna kana ba porama oigani haidana ai wakhalon da thamjaisa suga smain tawdana across all sections akhoi lamben gi danga sai thambi gi rigid pavement road so this will be Imphal area gi sigi great area so is tawgani and habi gi sigi ji akhoi Manipur gi ngasai honorable leader of the house thambi gi ba dumaina ising nong ji yamna chuba nong ising ji yamna keno tawba jaga am oi bani na sigi ji sahi kyano sahi yamna chatlaga akhoi hanganda repair tawba khotpa do adu gi keno du yamna handagani hadana ngasai thambi gi bedo so aduna sigi mayam keno tawba ji yes akhoi honorable governors panbi gi bedo akhoi gi state's economy da handaki thoiba thogdok sina akhoi da kitang chaitheng ama pi khi adu nevertheless akhoi social sectors ingida akhoi duga akhoi centralist sponsorship su henkalakba duga social sectors ida zo hena paisa pampin tawraga baza gi damakta yaifana bai damakta akhoi adum sigi government sina adum paikachari sa duga sigi mayam ji hai tadok hendokna mayam na kano tawdroga zo just to sum it up all sections of the society all across the nook and corner of our state sigi government sina akan ba meeting ama changaga prajagi yaifana bai damakta tawrisa duga loisalakpada akhoi gi honorable governor na thambiramba that we the people cohabit in harmony and mutual respect and dignity for one another duga akhoi gi magi appeal peace and harmony in the state towards the path of prosperity haibagi wakhallon do ana Manipur ji amna prosper tawba state ama chawkhatpa state ama duga shanti leina akhoi pumnamak leiminaba yaba state ama oinena bainungta governor na thambiram du yamna achumba waphamni ana akhoi Manipur let it shine to its glory duga yamna nungaiba yamna shanti leiba towards prosperity gi lambenda chatpa Manipur ama oina da bainamakta akhoi myam honaminasi haijaraga swaida sum tenjage sir thank you honorable speaker sir mathangda motion of thanks ki seconder na magi warol thambigani honorable speaker sir honorable governor madam ki address motion of thanks ki second overloin ai ofam khra thamjage matam pibgi ai thagachari hanmada motion mover na most of the points is loina cover tawjare ai di matam tentan mo lau jage akhoi overall gi sumaina ai thamjaninge various measures policy program amyam se khoige chahi da chatpagi just routine follow to banataba but chahi da difference khoige enhance toba improve toba lairiba program scheme asi kamaina effectively implement tobudra haibage policy mayam puthole harga akhoi honorable leader of the house ki luching makha da pakhaki mayam se khoi honorable governor ki address ta yam briefly but
suna sumaina panbiduna akhoi government gi thabak pakhali miyam se khoina sumaina ubire akhoi to enhance the economic condition of the people. Various department of Pakhat Khiba ase galoinana individual weaker section of the society busu individually kramana mateng pi biabra educated youth singbo thabak phangdaba miyam sibo kramana khoi masana masabu semgat piyaba lambi pi bagi schemes miyam hana sumaina leram daba schemes miyam se anobo ena hoi center digi purak panataba leiriba adu da difference kra leina implement on hona bisida hoi improvement miyam sumaina ure habse hoi miyam thamjab da lalwa ina lawi hauze ai just personal kano sida akhoi ge neighboring states da helicopter service se leibisi kuira rural area da natraga town to town sumaina connect over helicopters service se akhoi manipur di just a dream oina leibugum to aingon su I think it is impossible haina khalam bane but helicopter service se chahi ahumari mamang da ama active service da leibuga loina na another helicopter service to sumaina udan 2 ki makhada rural area da far flung area da connect to binangai housing service pibiduna leiriba asim yam se akoi thabak toriba sida we do it with different types of yasi proof amani aina haijaning bani aduga manipur da medical facilities se people loina medical college ano no was thokpiduna handaki May 3 gi matung da problem thoki ba matung da akoi Churachampur da mechina naw no buso hapchin bi ba center dagi specialist miyam tharak piduna rural area da su tha bi ba simiyam chi so koi governor gi address na phajana pan bi ne adu loina na akoi Manipur se every year nongkra hena chubaganda flood situation that don't face the way crores and crores of properties mangi asina akhoi gi economy se again it pushes back again and again both in rural and in the valley asisi permanent solution thina bahona bakanda lebak phana FMBAP gi makhada flood control tona ba flood manage tona ba scheme se khara phangduna handaki flood asi 28 May the Toki Badu, it could have been worse than what we have faced. Adubo, a Sigbo program Pakaki Bagi. I am say prevent over Ngam Kibini have said Tamzaning. Adu Loina Haziki Lamfel Part Water Body Siemba, Simiam Nasu, Sai Honorable Leader of House Namagi presentation the Supan Bikre. Adubo. Sigumo schemes miam, sigumo programs miam ase multi-purpose program miam se paikhat pagi. Akoi Manipur da flood situation se yam thina thok piya basisu akoi somehow control to bangam khibani. 2 years before akoi kedamai da thok khib daba Singdadam, one of the main water source akoi drinking water oina phangdun leib se dry ora pakanda. Akoi miyam pakhalam bani but somehow akoi ge thobal dam dagi ising lauduna si miyam bo muka khudakta PSCD gi miyam makhada miyam bo drinking water provide to bangamba mafam khrada akoi na yawbang amdrabusu most of the places the sumaina yawbang am khibani aduna Department of Pai Hiba, Department of Pai Duna Labor, Huding the improvement over Pange, in spite of the situation that we frequently face, which the other states have not been facing this kind of situation in Manipur. Like COVID, Topakandati, COVID, Adudi, all over the world, Adugi
recovery phangdringeda lebak thiba thodok amuka 2023 May 3 digi thokpa hore. In spite of all this, government have not stopped its work to bring more development in all sector, education sector, the power sector, the natraga akogi transport da, natraga social welfare ki makhada paikhat pa, asi mayam se sumay na koina paikhat piyaba mayam sum paikhatuna lai aduga hausi talk of the country haibutare. Manipur the law and order situation, ethnic issue, si mayam se India pun batadum ngang dan labor se. Government of India and government of Manipur na yamna swift action low khiya na ai thamjaninge maram di May ahum hek thokpagi matungda within few weeks the Honorable Minister of State in charge of Home Manipur da laktuna 2 weeks hena came to biduna different affected places to visit to take stock of the situation. Mahangna susumaina hodna duna leiringeda Honorable Home Minister Masamak Lai, he was here for 3 days. He visited all the affected places, including Churachampur, Kangpokpi, and relief camps in Infal. Mafam nadum chalaga society organizations, civil organization miyambo sumaina wari tawdaga how to bring back the situation into normalcy abisi mana suyam kanna hona birami. At the same time, akoi chanaba thangaba wattanaba haina center degi May, June to August 2023 manung sida 30,000 metric tons rice supibi aduga loidana hojiki OMS ki 2,000 metric tons adu supibi adura hoji lebak thiba thodok thok labasu those affected people should not stay hungry. Those affected people should not be just left out. We have to take stock of the situation. At the same time, we have to feed our people who have been facing the unfortunate situation more than most of us. Mohoibo yengbi yaba miyam yengduna moibo settle tofam through the district administration people housing relief came the labor miyam se chara henduna lei habadudi adudi haimale adu gumbal leite mramdi all the district administration makhada leriba officers miyamna through the government of through the district administration government namogi pifam thopa nitigi akoi monitor tawraga piduna leibani situations in normal langtringe da miyum hanbang ngamdringe da mahoibo school da community hall da dum koina thamde nungaite habagi government of India na so through the initiative of our leader of the house prefabricated to same biduna most of them adu da lene khrasu hanjin busu lei adubo situation si normalcy purak na ba se another step low boina akoi committee ki amrum semi committee si akoi chief justice High Court ki amana retired amana head to biraga committees to constitute tawraga hotnai at the same time akoi population commission su amuk functional oihanba maramdi hauji thokliba thodok ase akoi da karegi sigi hanjin thokpra habse abnormal global population lay asidi prithvi na khangbani akoi punama na khang asisu fajana akoi yengsindrabdi ngasi thokliba khaktanate more and more this kind of situation our people are likely to face. At the same time ILP is more effective oina function to hanangai habse khoi step mathang lawraga asigi long term solution purakna bus honari. At the same time akoi cabinet subcommittee su semaga akoi really came the later grievances local administrative authority signal yeng liba mathakta kamaina
अखोइना येंसिनंगाई लेब्रा हाइबसी होटनबो लोइनना अखोइ कम्युनिटी अनिमक सिदा अखोइ ऑफिशियली अनऑफिशियली पाव फाउनरगा क्रमाइना प्रजा सिंह न मिसअंडरस्टैंडिंग लेरिबा प्रजा सिंह न मोइगी ग्रीवेंसेस अदु हौजिकसु अदुम लेरिबा नुंगाइतबदुम लेरिबसी कमाइना स्लोली अखोइमुका नॉर्मल सी पुरक्सेरा हाइबसी अमाना मबु कोकनाबा forgive and forget the situation से तो नंग you forgive him हाइबदु मी ओइबा सिगुम थोकप मतुंगददि हाइबदु मीन एक्सेप्ट तौदबनिना असि याम cautiously step अदुमाइना लौदुना लेरिबनि अदुना हौजे ngasai aigi mangdangang bikiba motion mover na masu panbikre May 3, 4, 5, 6 aduda peak time haibtare adum tamda community naide everyone try to help one another. Most of the affected people say maitei basu kukina mateng pangna honaba maitei na su kukibo mateng pangna honaba naga na su wherever akoina mateng pibi yabum phamda safer side the government torigi mathakta muka akoi por mohoi bo safe place athaunaba honaba simyam se sumaina hona duna ngasi normal kam naba hanabadi hauzik yam hanthare hauzik akoina step umuk lauri basina kramaina asisi amadi chatpada secured oidaba अदुगुम्बसी क्रमाइना नॉर्मल ओइना पुरकलगा चटपि यांगद्रा हाबजिसु स्टेप कन्ना लौरिबसी म्यामजिसु अखोइगी हौजिकि लेरिबा सिचुएशन असिदा नॉर्मल पुरंगनबसु होनारिबसिदा अखोइ म्यामना मतेंग पंगनबा हाबजिसु अखोइ ऑनरेबल गवर्नर्स के एड्रेस द म्यामदा अपील तबसु यावना तौजरी अखोइ असि सिचुएशन से थोकहनिंद्रबसु थोकखिबनिना various step lau khibasi detail oina akhoi ge honorable address da thambi basu ai honorable governor bo thagat pulona ai motion mover na move to khibada ai second to we have si mafam khra si thamgai tension lage. Thank you. High level discussion on governor address kamari lenana honorable members in the observation amendment notice pangjai Maram maduna honorable members singna khara tentak ngaminabani singjari ahan bada honorable member Sri Oibobi Singh. Speaker sir, itabda koi tada yai phanba paikhaliba project mayama health sector da every sector haibtare adu yam taba yam nungai jai da khoi laibak thiba thokriba thodok haukiba megi tang ahum da thokriba se masina ahan basuna tieba state sida da natana india gi mafam khuding makta aduga world gi mafam khuding makta haitare थोनिंगदबा सिगुम थौदोक थोखिदबा अमता लेते इंडिया की मफम अमतदसु थोखिदबा लेते अदु हौजिक अखोई थोखरे
मसी अखोई करी तौब ताई अइना थाजजबददी मणिपुर की प्रजा सिंह अदुगा मरुओइना रिलीफ कैंप ता लेरिबा मयाम से मसी अखोई कयम कांदा चटलगा मोइना लेरिबा फिभम मरुओइना अखोई पार्टी की लीडर हाइब तारे लीडर ऑफ द opposition parliament की ओइबिरिबा श्री राहुल गांधी जी ना अहुम लक लापसिदैता हंदकी लेटेस्ट लापदिसु अखोई अदुम चटमिनरगा accompany तौरगा अदुम चटमिनबसिदैता मसी मयामनदी हाइबिरकबा याय मसी politics तौबा politicalize तौबगी मतम नते हाइदना अदो श्री राहुल गांधी जी ना अदुम हाइजेबनी लागा मसी अखोई राजनीति तौब लाप नते लाइबक थीब थौदोक्सिदैदा थोक्रिबा रिलीफ कैंपता मरुओइना रिलीफ कैंपदा लेरिबसे मसी मोइगी फिबमसी जिरिबामदा खंगदे चुरचामपुरदा खंगदे मोइरांगदा खंगदे सिदा इम्फाल ईस्ट खंगदे लेरिबा मयामसे करम्बा मवोंगदा लेरी अहोंगबा लेब्रा हाइबसे अखोई येंगबा लापनी अखोइगी साइडतगी करी करी अखोइना मतेंग पांगबा याय मतौ कमाय तौरगा स्टेट सिदा नॉर्मल सी लाकदगे हाइबसे मसी अखोइनसु ओपोजिशन दा लैबनिना अखोइ करीमता रूलिंग द ओपोजिशन हाइबदी इन द सेंस सेंटर दा ओइबा याय अदुगा स्टेट दा ओइबे रूलिंग दा लैरिबा सरकार पाइबिबसिदी लोइनबक मोइदा सिक्योरिटी हाइरो और स्टेट एक्सचेकर हाइरो एवरीथिंग मोइदा लोइना लैबा अदुई मथक्ता अदुगी मथक्ता लॉ एंड ऑर्डर हाइबसिदी स्टेट सब्जेक्ट निना मोइना मैनेज तौबा खोपदु हाइते नत्रगा केनो तौदे हाइबी वानते मदुदा अखोइना करी मतेंग पांगबा याय और नत्रगा करी सजेशन तौबा याय हाइबदो अखोइ लाक्सबनी अदो अखोइगिदी करीगुंबा सिचुएशन सी नॉर्मल सी हंजल अगदी करी हाइरुनी अखोइना करी हाइरुनी अदुबो अइना हाइजनिंगबदी हाइरगा अदुम होय हाना थोखिबदो अदुम अखोई हंदकीद नतेना हानसु मयाम थोखिना अदुम हाइबा हाना मैतै पांगनगी थोखिबा नागा कुकी की थोखिबा कुकी पाइते की थोखिबा मसिगुंबा मयाम थोखिबा मयाम चिंगसे अदुम पल्ला पल्लगा हानसु तौगिना ना अदुम पनबा अदुमदु पुनमक्सिंगदु केनो तौरगा अइंगोंदसु नेशनल लेवल की मीटिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टी की नेशनल लेवल की मीटिंग से आदा दिल्ली दा कौरे मदुदैदा ऐसो कोई ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी ना ऐबो भी नंग नाउ नंग रिप्रेजेंट तौराव नंग नॉर्थ ईस्ट दा नोइगी स्टेट दा सिगुंबा थोअनिंगदबा थौदोकसे थोखिबनिना नंग रिप्रेजेंट तौराव ना ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग दा ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी यावे अदुगा पार्टी की प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी यावे अदुदैदा आइदी सजेशन तौबिबनी तौजबनी लौदबना तोंगानबमनिको अय अमित शाह जी आइदी कछु खंगजदे अदुबो आइगी स्टेट सिदा थोअबनिना आई सजेशन तौजनिंगबसे मसी लाइबक थिबा थौदोकनी कनासु थोअनिंगबा यावरोइको मसी सेंटरजु थोअनिंगोय स्टेटजु थोअनिंगोय अदुबो थोखरे अदु ओरगदी मसी हुजिक्ति बर्निंग ओइरे सेंटरना मतेंग पांगबियु हाइबने सेंटरना खुद थिंजनबियु इंटरवीन तौबियु मई चाकप तारगदी आइगी सजेशन नि मसी आइना हेना खंग हैरे हाइबनते मई सि इहान हानबदा मई सि इट शुड बी पुट ऑफ मई से हाना मुथत पताई अदो मुथत पा हाइब तारदी करिनो नंग सजेशन तौ हाइबसिदैदा मसिदा कोई मणिपुर दा तौरिबसी खुलाई पाइबसु यावसनरे सुदा लेबा याय लेतबा याय अदो इंडिया से अखोइना ताजबनिको मसी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन पृथ्वी की मनुंगदा मिलिटरी माइट हाइब तारेने मिलिटरी की शक्ति से मरी सुबनी हाइना क्लेम तौई हाय आइदी खंगदे को सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन अदु ओरगदी सेंटरना मतम अमका मे बी विदिन 3 days or within 1 week मणिपुर हुजिक तौरिसे
तंपाक्तु ओइबा याई सिंगदा ओइबा याई सुदा लेबा याई ओरमबा याई ओरमदबा याई मसी within 1 week all illegal arms should be disarmed हाइदना सेंटर ने इंटरवीन तब कांदा आईदी कनामता लम हेनबा ngamदौ मानदे सोइना कि तागदौ माली मदु तौर मतुंगदा एनी मोड खेतनबा हाइबा तारेने मैतैगा कुकी ओइबा याई और एनीबॉडी मसीदी वारी सानबा नतनदी नोंमैना गाक्ता फोर्स न खत लोइसनबदी आईदी ओइदौ मानदे नाकल अनिमक्सी कौबिरगा ऐ नंगना पामिना करिनो यागदबदुना ngamgani यानी हाइबा यारोइदोबुना सोरी हाइबा अदु नोइ सि तौनगनु को नोइ काइनबा याब नते फमिनौ वारी सानौ हाइना ऐ केनो तौजबयांते ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लेवल तो और ऑनरेबल होम मिनिस्टर के मनुंग तो नकल अनिमक्सी वारी सि तारगा सिंगजनरगा लाउ नोइ काइनबा यारोय अखोइदी दिल्ली दा फंबनी नोइदी आदा लेमिनगदम नोइ मसेन काइनबा याब नते amana soigiba amana kaikiba amana hendanigiba leitarasu let us forget and forgive haidna wari sanana basi intervene taubidragadi ai masi ai sum suggestion ni ko hai aina khara sangna matam lore mana lochalo atai political party mayam sina akhoi matam lore akhoi loroi manganghalo mal mana hena concern oibanina mana hena serious oi nganghalo na hai अदो आइंगोंद मान ऐ बोबिजे नंगी कोने पुंग अमरा निरा पीगे लंच ना डिनर थरो कोने फमिना सिनेबा ऐ लनाइदी वनोंगदो लेते ऐदी मसीगी दंगतदा ऐ लाक्सबनेना हायरगा अदुमाइन तौदना लोशली मसी सजेशन तौजबनी को अदो ngасai ngasidi को इंसिडेंट हाइबा तारे ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस नसु budget estimate hai tare 24/5 की थंबी की ताब याम नुंगाय चौ project mayam पाइखलकदबा welfare scheme mayam पाइखलकदबा mayam से आइदि नहान business advisory committee की meeting दसु अदुम suggestion तौजबनी यारगदी मसी खरा कितंग नोंनिनी हेना मतम लौबा याब्रा ना हाइबदा अदुम ऑनरेबल सीएम ना हानदी येंगसिरान तौरमी अदु कोनदी मसी समोनसु तौथोखरबनिना अमो हंदो हंजिनसु नुंगाइररोय तांग 13 दसु स्टेटहुड डे लेरे 15 दसु 15 अगस्त लेरे मसीदैदा खरा थेंगसु थेंगनसिम लोइसलेजे हाय अदु आई कशु हाइजदे अदई मरक सिदैदा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस नको अदुम serious oibira moi haibi wanate India government na ai ngasai thamjakhido as mayam pirena mayam taurena pidababu kari lerige ILP pire kari no yamna FMR pire sida ILP pire FMR pire NRC pire border fencing si mayam si आई खजितंग स्पीकर सर आई मतम याम लौजरोय माना अममम खतंग पंद्रदी यादमनिना ILP की मतंग सिसु ऑनरेबल होम मिनिस्टर दिल्ली दे क्रोक्तना आइसु लाओने लाकना सम सजेशन की वानी आइसु पार्टिसिपेट तोई मीटिंग दा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस सीएम सु तुम लई हानेगी डिप्टी सीएम फॉर्मर DGP जॉय कुमार साहब सु लई अदो अखोई ऑनरेबल मिनिस्टर पावर हुजिकी एग्रीकल्चर पाइबिरिबा विश्वजित साहब सुले मसी नोइना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से नै करिनो याम कन्ना ओपोज तौरिसे हुजिकुदि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वोले चटना कन तौ चटनारे हाइबे तारेबा मसी ग्राउंड रूल पीर लोइना सेमब्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सेमब्रा सेमदिब्रा आईदी खंगजदे मदुगी बेजियाना कयानो क्रमहाय तौबनो सो वे मदु खंगजदे अद क्रमहाय तौनी मसी बो बिनंगसु सजेशन तौ हाइबुदा आइना अदम इसम चमना हाइबनी नॉर्थ ईस्ट ILP चटनाबा स्टेट सिंगददी मसीना कवर तौरो हाय अदुदी नागालैंड मेघालय अरुणाचल प्रदेश दी ILP चटनाबनिना मसी मोइदी कवर तौरो हायरबनिना
kari akai bile khoi Manipur su Bengal Eastern Frontier 18 kano si khoi gi 18 kano 7 se mashi sana han bada ai khoi da kari kai Bengal Eastern Frontier Regulation of 1873 se akhoi da extend tawba kari kai haima Assam Chief Minister so khoi phamine tahore the nominee lega adudi phare na adum parliament da man adum laukthor e some suggestion tawai wani ko khoi di issue se kamai torga keno tawda ge se adagi NRC su honorable Chief Minister ni sira keno tawri hai NRC aina sum keno tawbuda di mati British India laying the British na laying da masi country amaga si adum lalol itik keno tawna British ki role haibitare madu phari ber phatabra adu moi somdagi moi lakwa passport yaudana 40 km bhoba akhoina su asomne sangno 40 km bhosi masi sum yarame masi sum chanarak pasina Shri Atal Bihari Vajpayee ki 1998-9 dudagina 2004 bhose sigi system je 40 kilometers si akoina so without pass adum changba yaba moina chum changba yaba masi lerame 2004 dagi matamdugi honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh ki matamda masi 16 kilometer da masi reduce tawrakone ai 40 sidi yamani khre masi di yamna problem la arne 16 kilometer da nak yet anita either side ta adum handagi bane ba then adudagi 2018 da hojiki NDA government Myanmar government ge sign tawnar ge enforce tawne now masi yam nungai re ba scrap tawre haidna external affairs ministry recommend tawre foreman order tho masu yare masina mitop changjal lakpagi illegal drug mayam lalon ba khopa free women na henkale and scrap tawre haibase we are really appreciate I de sum keno tawjabai wani ko then adagi keno chisu akhoi ge machine FMR ge le aduga NRC se masigi NRC su hojik si aina tabdadi ai yam samjanjage NRC si nanu haugiba session du da su Congress ti support tawte ai akhoi di nan kanglada mayam tawmina giba mayam matamdugi external Minister of State External Affairs Minister Dr. Ranjan Juyawi honorable speaker su kashu akhoi mayam tawga leipak ki phagadra na tawruda adu da lower resolution su NRC yawi ba adu yaurga ni adu yawgido sida house su sab manana adopt tawsi haibda madu honorable speaker na admit tawbidabdu da akhoi warodna private member resolution NRC chathan ji haibdo adu maduda akhoi work out tawbani akhoi support tawjadaba nati hujik sodum support tawe aduga hana NDA gi hanba government haibdare Shri Atal Bihari Vajpayee ji gi 2003-4 da 3 gi marak tu da parliament da puthok da su akhoi Congress party di madu oppose tawhide Shri Rahul Gandhi ji na CAA su sanaba aduga NRC su sanaba adugi conflict kitang leibdo madu modify tawraga dum NRC chana han base masdai da akhoi kashu oppose tawjedi adum akhoi hujik su dum support tawje tawbadabu version ani di leiba version ani lei haibasi Assam da foreigner issue gi matang da hujik Assam da implement tawba ngamjadra le Shri Lehidraba Rajiv ji gi prime minister gi matam du da chatnaramba chatnagane na constitution amendment tawraga Assam da NRC chatnag hujik phaw implement tawba ngamjadra leiba adudagi honorable home minister na NRC se chatnarani na man lautokpa aduga honorable prime minister na amu pan India da NRC wafam se khanadri na haeba actually NRC se chatnaraba haibu su adum hayeng ai ngasi di matam lauja roi adu hayeng matung da honorable members sing na su masi issue se adum khanana ba na adum pukhalakani na ai khanjai aduna aina speaker sar da aina thamjaning se yarbadi
हौजिक मणिपुर लेबद नतना भारत लेब प्रजा सिंगना मसिगी मणिपुर की इशू से सांगमनग्रे सही था 34-35 चंगसलकदौरे ngasai thokiba thodok se laibak thiba thodok ni army officer yam senior officer amana ingonda mayam ningsing biram gadra ningsing biram moidra Thobal district ta ahum chuba IRB gi battalion lay madai da broad daylight ta battalion du gi nomai loba lakpa hek tanupi angang mayam mara paibi mayam kana gi na haron mayam yom thelak ta nomai lo ni tawda manung da gi kap thorok ta laibak thina amachu sigreba senior उसकी आर्मी ऑफिसर इंगोंद टेलीफोन तौरे सर आई सर बु थिजरकनी यार सर की केंद्र नदे अंतम मदु मतेंग पांगबीवा हायबा आइना नोय कनो तौगनु नोय जे आइदि न्यूट्रल ओइबा सेंट्रल एजेंसी सेंट्रल फोर्स ने खली नोय मीना बायस लई नकल अमद मतेंग पांगी खोटली अदुम तौयदा तौये हायरेबा आइना हायबा नो 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 सर अदुदि हायबिगनु अदुदी लाना इंफॉर्मेशन तौरे अदु ओरगदी माना हारकपसिको अखोइना नाकल अमद मिसंग संगमबा मोरेदगी ओइबा याय चुरचामपुरदगी ओइबा याय और इवन सिदगी ओइबा याय कुकेनाउ सिंग फर्स्ट एमआर सेकेंड एमआर की बटालियन दे लेरंबा मयाम रेस्क्यू तौरगा पुथोखिदो अखोइ पुथोअमगद्रा मदा आसियाना कयामना अइना हायाबा द खुमे नो नंग अदमाइना चिंतक खुमकनो अखोइना पामबदी मोरेद लेब खंगदे स्वाइद लेब खंगदे लाइबक थिबा थौदोक दु थोए नोइगी बटालियन की नातोन सुमांग द लेबदुबु युम मई थागलाबा नोमै काखल नोइ येंग ले हाइरुरगा मसिदी स्टेट सब्जेक्ट नि लॉ एंड ऑर्डर सी स्टेट सब्जेक्ट नि ताई नोइ नातोन सुमांग दे युम मई थाराबा नोमै काफसला जु याब्राबा मफम मफम दुदा माइनॉरिटी ओइबा मफम दु मसी इंडिया के मफम खुदिमुं थ चनबनेबा नोइना मतेंग पांगसलगा स्टेट फोर्स ने यावसलगा मददा रेस्क्यू तौरगा पुथोरपै महुता कोइसलगा मोइदु प्रोटेक्शन पीरगा अदा दुम थमंबा तारगदी हुजिक रिलीफ कैम्प दा मी लिसिंग यांखै हुंफु लेरिसे मसिगी इन ह्यूमन ओइबा कप्तन लाउना तौरि मयामसे मसि थोखिद्राबा मफम इंडिया मफम खुदिमुंता माइनॉरिटी ओइबा मेजोरिटी ना अदुमाइ तौबा मफम दुदी सिक्योरिटी ना कोर्डोन तौरगा कोइसलगा प्रोटेक्शन पीरियड लेबने मोरेदा ओइबा याय सिदा ओइबा याय सुचामपुरदा ओइबा याय मदुदा लेबा असम राइफल खंगदे अमा खंगदे स्टेट फोर्स खंगदे नोइना कोइसलगा प्रोटेक्शन तौरगा युमै थाहनदना अमानि असोपन खर यावजा थमंबा तारगदी क्वेश्चन ऑफ रिलीफ कैम्प तगी मी लिसिंग यांखै हुबु हेना आदा हुजिक हंजल हलु सी हंजनद्रिबाउदी नॉर्मल सी लाए हाइबसी यारोयना मयाम लाउनरी बसे यस ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस नदी नॉर्मल सी लाए ऑफिस मयाम कानरे परीक्षा तौरे हंदक इलेक्शन तौहिदो स्मूथली तौग्रे हाइरेबा अदु मयाम सिनदी करम मतमदा अखोइनासु रिलीफ कैम्प राहुल जी का अखोइ रिलीफ कैम्प चटपदने अतई दी लायरना नुपी मसा सही तेमपान 10 सुबसे चेंजल कोनसल कपगा मयामसु रिलीफ कैम्प तदंग लेंग हंगबियोबा अखोइना खनबदना मोइसे अखोइ मफमदुदा अमु चलहन बिरनो प्री फैब्रिकेटेड हाउस खंगदे अमा खंगदे सम होयर मफमदुदे अखोइ अमु हना आई चटपा ngamjaroy चारसु चाद्रसु स्वाइदा अखोइ परमानेंट सेटलमेंट अदुगी अरेंजमेंट तौबिरक तौबिनिंगेबा हौजिक सुतंग लेंग येंगबियो मयाम रूलिंग द लेबा ऑनरेबल मिनिस्टर सिंह एमएलए सिंह रिलीफ कैम्प तौ चंगबियोबा मरुइना नुपी मचा सिंह हनुबी सिंह से अखोइबु कदंवइनो मफमदुदा अखोइ सिजरुके कदंवइ अखोइ मफमदुदा थिनबिरुगदगे सी ngaktaनेबा मरमदि हल्लमन हाइनबा मागी मागी खोइरी नावफम ताफमदो सिरसु सिजगे हाइबा वखंदु लेबने खंगदे अदुना आइना ऑनरेबल स्पीकर दंगसी आइना मोशन से आइना मसिगी अमेंडमेंट हाइगदरा करि हानि मसि आइ थांगतनिंगसे अखोइ मंगानि अखोइना कैदौरुनी बजेट खंगदे अमा खंगदे लोइना अदुम रूलिंग द लेबा मयामसे अदुम पास तौगिदौ पोनेबा मसि नुमित मापनि फंगदौसे नुमि हुमनिदा लोइना पास निनिदा पास तौथोकसेसु यायबा रूलिंग द लेबा ऑनरेबल मिनिस्टर सिंह ऑनरेबल एमएलए सिंहसु अमामता ओपिनियन पीबियोबा करी नुमिता रिलीफ कैम्प द लेबा मी लिसिंग यांखै हुंफु
ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯠꯇ ꯃꯄꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ ꯍꯟꯖꯤꯜ ꯍꯟꯁꯤꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯎꯛꯇ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯧꯁꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯒ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯗꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯤꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯎꯁꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯦ 7-9 ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯎꯁꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟ ꯐꯤꯒꯔ ꯍꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯣꯏ ꯂꯥꯛꯎꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯍꯦꯟꯁꯦꯠ ꯇꯧꯅꯍꯜꯂꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯆꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯛꯇꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯅꯣ ꯋꯥꯟ ꯏꯖ ꯑꯕꯞ ꯗꯤ ꯂꯣ ꯏꯂꯤꯒꯦꯟ ꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣ ꯌꯨꯝ 1,000 ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯕ ꯃꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤꯁꯨ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜꯂꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ आदि फॉरेनर से चंपसे who are guarding in the international border government of India na ibu huje Assam rifle na ai hamne Assam rifle da noi sumaina border se free thado ga noi siguma yamna pora soiba mafam se sida noi free da thado pra na hai no every either 1 or 2 village akhoi base operation akhoi company adum nifudai ta da main power se 60-70 lei aduna kanam ta adi sang pa akhoi yaro ena kanu tawri akhoi border si ngai hai ado ai honorable CM da ai kanu attack tawjabai wanati border fencing khare when it was started honorable chief minister su asom the cabinet minister like 2010 da akhoi mayam changna masidi yamna problem lakadore haina government of India the home ministry ta aga 10 kilometer ne 2010 da khaba hawuram ne ba akhoi manipur gi NGO se aina ningsing bud isam haine manipur gi lam mange masi chatok chatin free sidi ko NGO da na tieba manungi mapan gi haibe leina manung mapan masi khajan gi ba taradi free oiroi illegal arm ammunition puthok pusin yonsin tauba som the central or state force laga phat ate chendok ki ba adugumba organization mayam ne chung kha ningoeba aina haijen ningi phare hujik 10 kilometer loireba masi sahi kaya changadoi no khangde kilometer sangwa chatruk ni India government lakpati hujik sahi tara hele state government sisu lakpada khoina sukam kharam de khalase ba ko khaba hauram de khalase state government si lakpa kanda da hojik sahi tari pan phagale do hanagi ne kene sahi tara phagale kilometer tara khate kilometer nearly 600 kharakda sahi tara sangba targa di adu su khari ba mong su ai ni suggestion gi wani ko fencing come road adu every 200-300 kilometer gi da sentry tower amamam toroga main power si mi kunthani phudai tadan layerba regular patrolling salhalaba adu natraga di masidi kansu kanaroeba hojik Mizoram ga akhoi ga Nagaland ga border si kilometer kaya no to yingbi masi chahi kaya sangari hojik BRO na khari hai what is the harm tongan portion khairo at one time 50 kilometer 60 kilometer or 100 kilometer yamna technical way ba nati angle la na khabne masi government of India da akhoi mayam request tausi pressure tausi khari ba khukha lakha si tawri si progress na di chahi nifu yang khai da su akhoi gi border se khaba si loidau mandi aina haijar di lairiba state government da central government da ai blame taujabai wan to progress of the work ujik 20 kilometer chahi kya tara sangdoi no hanagi progress to haijabai wani ko aduna masi akhoi mayam karigumba if at all necessary akhoi ju chatlaga karino khud ju tor haijabra akhoi gi se
at one time da at least 100 kilometer 100 kilometer di portion khaido biar da dum pi biar da dum pi biu khaido ga dum aina tab da biar no mu tender tor ga tongan ba company da mu pi ma ne ba masima ai keno ta hon jing ba do honorable leader of the house na di fencing ju khare na akhoi na haibang loi pi re na kari bu pi da le ki hai je manipur praja sing na sung soi na aina khange hai ba na te ko sung soi na ai masi khangan ningam ga do ba ai pafam khraji sing tok cha bani aduna honorable speaker the custodian of the house honorable speaker na mapuni adu mapuni hai ba ta ju both ruling opposition yanabam di sange ba akhoi di manga dani na ai adum honorable members sing ja ai request tau jarage ba ngasi ne hayeng ne yar di numit nini sangna tongan na ruling de leibri ba honorable member honorable minister sing che masi yauna akhoi opinion pinaraga ai numit mapani sanga da se numit nini da demand mayam sing che masi squeeze tawraga pass tok thok se khoi side te gi di ya numit mapani sanga speaker sa pham ka doruni se matam mang na nam ni pass tok thok se ba hayeng ngangna rakani PWD da khoi di adu lambi yadre lambi thinge dum tawre ada tawre mangai ba ngangi ngangna da adagi police de khana ba da officer amata yom leingam de thonga na bom thamame adu thamame demand mayam sina khoi manipur da leja si ngakta ne ba nei ne ka masi puna maksi tok thoga numit nini dai squeeze tawga loina pass tok thok si adu akhoi mayam pulga ruling ne opposition ne pulga mujo khoi isin naw ni pedongai akhoi gi relief camp da leiba kaptna law no nonganu nu taw mamit ma pi ta na aina thajeb de crore adu ki budget pu thokre haibje ada camp da leiba kangu du da I taning ngam do man da harau ram do man da akhoi ne sakre dai mo nangi na sadi kar han ma tong nam neum da thamam ngani do akhoi kar toning ge akhoi yum du da kadongoi thin doi no ya ngon du won chal aseng mo moin hai ri noi di security nga athamam ngani do security ga haijeroi kar an ba ga haijeroi san hanam su haijeroi ai gi yum du da kadongoi akhoi yum du da kadongoi thin bi doi no aduna honorable speaker ta ai khut jur tawra ai haijeri akhoi hujik su business advisory committee sing haktang jon yaitho pungkhai yaitho ga ne numit mapani phangno do se numit humni de loitho ni numit ni sanga su humni sanga su honorable member mayam je both ruling and opposition opinion loina pinaraga akhoi gi relief camp da leiba mayam se kada kari numita thaji manung da si manung se akhoi hotna si moi hanjal hansi haibase masi ngamaba kandada state sida aina thaje jaba mayam law budu nei ko norman sila ado ain lotion jarakpada yes laibak thiba thodok mayam thokre kuki naga tawna khibido ha kanana no quick notice thai nongam baga sumaina nupi angang mioi bana saloi do mong da makhut ma ka mai hathre adu kuki naga sinau jing halaman mayam dudi district amaga changna ba yada budi aidi tauhida male kale immediately lai oi re ojari sang gi sarkar leibra keno adu matam da kuki gi leader naga gi leader chala district ta madu kramai toraga masi santaina si ge si tauhibra na aidi khalle aina ningsing jabada maitai pangan gi su noma khap kawada mi khra si ge wani maduna maitai ga pangan ga amaga changna ba yadi haibdi lai hide aina ningsing jabai wani ko adu sumai tawna amaga changna ba yada ba si wafam si di aidi kaso aidi lai hide na khalle adu amana hujik manipur nga sai pot tang ba khotpa honorable minister na chu adu ada railway adu ada pot pusalak pa se hujik all india radio gi maru oi ba pau se somda national highway somda gari sahum jamri security toro pusal e se asa athak attention committee pusal e masina maru oi ba pau oi leire akhoi matamam da 2004 da sidai don masida train je hek yorok tin khai ban blockade tawriba mayam essential commodities including gas petroleum product seng aduga cement yacht chi mayam chi
railway se extension of railway line from Jiribam to Imphal se si hek yauding hidi masi yaroi na to 2004 da ne ba jatra hun ki immediately national project ka normal project ka kena national project ti fund shortage shoi adi hai matam dugi prime minister Dr. Manmohan Singh laga jatra hun bire ai tawbiram moi haim de tawbiram gone masi official sing da hangbiu every month at least once all security head of the security mayam sing che Assam Rifle khangde ITDP khangde BSF khangde CRPF khangde DGP concerned finance commissioner aduga teno mayam sing se CM office da review to ju se da laga noi adu yori haiba yaroi payar makhong che nahanmu meter kaya wangre handa mukti kaya yori haiba se every month at least once aduga kariguma fund shortage laba moina fund wat ka dore hai tar di akhoi huji congress president Kharge se masi railway minister orame maun sielaga no si national project ni fund nang educate fund provide to diji kari kino ai di torom ni nang Sidambaram da finance minister Sidambaram dong sielaga ai tong ne to bira moi hai bana te ko adu akhoi gi sina 2004 da sanction to ba Serbia to ba madu sanction tender 2000 aina ning da Serbian dagi hau gi bane ba migi Mizoram gi yogi dore hai da ina kalo wei wana te ko Sidaida moina 2015 da haugi baduna akhoi de hana aijon yogi dore yogi junu harawe akhoi don yeye ado akhoi ji hujik phauba si het Imphal railway station yorokting hu yaroi haibir ko yai laibak thiba landslide tuna ni Khongsang railway station do partially damaged over ai di loin sim phapu every month tawburina hujik krai da harden lei longest than kilometer taraga 10.20 sangba saida tupul se sida ama sida kilometer ama makhai watli bu ji ai de karimta power pai de su ngale da tawminer mayam da hange kari progress ore kari no kai kan yoduri hai je da amuchu 2016 gi 17 gi election yorom dai da railway gi state minister ne Nitin Gadkari ji ne mayam laga Assam Rifle da akari sorry Manipur Rifle campus da नाम जुलागा अमुक्षु जत्रा हुनबा आदगी यावग्रब जिरीबाम दगी इम्फाल फौदा यावग्रब प्रोजेक्ट तो यावग्रबदो इम्फाल रेलवे स्टेशन फाउंडेशन सोंति ले तौसर अमुलापा अदु मथंगददी प्रकाश जावड़ेकर ने कहने तरोगा लॉन्गेस्ट तने दु अमुक तौनी जत्रा अमु हुने लय अददी आइसि पिंग हिलाव हिना काखलगा तने दी मेजर तने ने दुगा मे कनो दुगा माइनर तने ने तनियन दि कुंथा मरीनी अम खक तनियन अमगी जत्रा हुंदौ सरोपति पुलप की ओइना जत्रा हुंतो से अदुन फत्रा हारगा आइदि थबक लई हारगा आइदि फंक्शन दु लोइबो याउदना अदुम चेलखिब अदुमाइ तौदना अखोइ सि मसी हेक याउरबा बन ब्लॉकेज से आइदि फनायाम हंदगदर खलि एसेंशियल कमोडिटीज मयाम जिंसे तौबिरमोय हाइबनते को मसी अखोइ मयाम तौरगा उंतंगदि थूर मसी हेक याउरगदि Sigi National Highway, Sigi National Highway, Imphal Jiribam yes, Imphal Jiribam, Sigi National Highway say, Atau do the Akoi Tawi dum Hijaki. Barak Makru Irang, Akoi das Haram Dabado, Pakabri Sare. We are really appreciate thanks to the concerned minister. Tauram Badudum Tawi Hijaki, Adu Matam de the S. Aeroplane tab yana na ba shem do lambi ni hai do aeroplane tab si krai kan da ya ga do no do di ai haijer ro eba adumai tawdna aina lotion jarakpada haining idea am lei re lotion jarakpada yarga di honorable speaker ai numin mapani phamga do se humni dara mari ne dara squeeze do business advisory committee se hayeng phamjara ngasi phammaga ne demanding si loina pass out to se Sidal relief came the lay mayam say, I'm tongue handle hanaba, other Ahoy mayam tauragane. Ahoy mayam tauraga, Hojiki, Mayam district Amaga Chatpayadaba, or Natragana cannot tell say, yes, Popi Tarambayai. Popi to the Manipur city 22,000 square kilometers, Tampakta 2,000 square kilometers, 20 square kilometers say. Si loina popi thagala ching si loi kok thorok bata di tam phakta leiba khoi da na tieba naga khangde kuki leiba
what will be our future fate of our new generation. One day or other, they will definitely realize adugi mahutta kari livelihood oiba kari tausige. On top of that, madu aina yadabneba. Aina yadabudi government of India su yaroi, state government su yaroi. Aina gi matuina tapna madu di action lor patalo. Howji Prithivi global gi yengnu kanda Afghanistan, Cambodia, Hanane, Masuma popi gi keno tormuche. Howji pura thingrabne bhuji ain amana. Then adagi mitop sang pasisu moju mitop sang sisu akoi karigumba darka wergadi I am appreciate tauji. Honorable Senator Member, I lotion derge. Minute amani da lotion. Nandi I lotion derge. Ado Honorable Leader of the House na mitop khandok pagi cabinet subcommittee ma semaga maite ma yaure naga ma yaure kuki ma yaure initiate tawiramdo madu yam phare madu su dum tawbiu karigumba at all necessary machu house da House Committee ma opposition ruling yauraga madu government of India gi matiang lauraga madu khandok nanaba hujik revenue department piba village hujik Sandel village aduga kano koi Kengjoy block Sandian sakpi karong block home sina koi gi Sandel assembly constituency ni asom dana Tengnopal assembly constituency Tengnopal ne More ne machine. She community put a machi. Machi the shoe, Maring is now in the Yena Loitami. Show the shoot, Santel Assembly constituency say, Anane, Kukini, Kene Loitab never. Ado Aibu, Matampi Biradi, Yam Queen Madugi area borders in Jai Panam Chalameba. Ado Honorable Speaker da Aina Aroibada, Mashaga the Mina, Masigi demand Mayam say, squeezed Oshi, Nomini whom you passed out Hoshi. Hujiki haiba relief camp da leiriba mayam che masi karamba matamda target am toroga tha manungda ani gi manungdra ahum manungdra akoi ruling opposition amato in toroga handel hananaba aduga leiriba problem mayam singse akoi sinau haktani noi kana du asengba indigenous studies hauba akoi leite aduga akoi ne yaningda badi mapan dai la aga sida problem create torobado Maduni yaning the Bido, Mapandai Lakpa illegal influx immigrants into the Madu I quite the Nakta in Zen Mashia, government of Diagi equally responsibility. Must she conduct Pada Mojumating Pang Biu, Hargadi, Sujoy Choi Pankani, Madu Toroga Taushi, other Masigi, what have seemed to low she and I Mashiwa Pamsi, Honorable Speaker, I Pukatsa. Thank you. Matangda, Honorable Member Shri K. Ranjit Singh. Thank you, Speaker, sir. Sir, I self-piggy leader, so Tambiga point test out another Karatentana Tamzagesa. Sir, I Hana Governor or Viram B. Habitare, Kai Kundazari B. Hogi, Anusoya Wikena. Sadly, but he Sigi February Gitang. Kunipanda Hibatare, Governor you over Warol Tambigre. Rules of procedure conduct of business by convention Hibatai. Sir Governor address David Kayatona there. Adubu David Tonadragasu, Sai Honorable Leader Tambiramba, Leader Tambiramba, Semdoning Ba, Duga Hapchaning, Toning Bayaragadi. Madugi discussion to Boyabagi Ayabadusa rules the Piri. Sara Koi Kuting Magna Kange, I Panda Bosuya the Bamalere. Governor address I will see Sir Government policy program. Past, present, future. How give the Sarkars in a Tokiba, Tawak Toram, the Huji Paikat Liva, the Tung the Paikalakadoba, Adumba policy programs in Adubu. Address of the new Governor, address I don't know. Saranga City, I Governor address key, point Kara in a Tamjaning Basi, Tamdringi Mamanga, Honorable Speaker Yaba Matang Lozaraga,
Honorable Leader of the House, Honorable Chief Minister की attention amata minute amadang ay draw tawjage sa. Sir akhoi laibak thiba hai batare thoning da thodok ni kanana su masi thoning hoi thon ningda thodok du thokre thodok sina maram warga sidi sar akhoi laibak thiba hai badu oire haugiba 2023 gi me gi tang ahum dagi haurakhi basigumba hujik phawba chathari ba laibak thiba thodok se masi hek haurakpadagi Manipur praja miyamna assembly phambiyu assembly da warep lobiyu akhoi bu kanbiyu Manipur kaibe yaro haba masi gi kholam ngatani lakhris akhoi su sa democracy chatpa lepa amagi manung da leiba state amada kendra amamgi represent oiba masing yambana sarkar paiba aduga masing yamdabana opposition da leiba sarkar ama paiba democracy ki sarkar ama chalaiba matam da sa opposition ki role yamna chawe habise koi khudimangna loina khange ai khoi kajariba opposition da leijariba khoi manga yamna sonba isada na te sonba haibadi number game ina number si yamdabani na yamna sonjaba dugumba amani sa adubu ai khoi ki side gi su masi assembly si phambiyu haidana governor da kayara honorable chief minister da the prime minister unana ba khona na kayara ko khoi approach tawdana lakhi ai hayang demand da fazana detail ngang jage sar adun khitang palam da ba yadaba aduna aina thamjani bo wafam si sar assembly handak lan sigi matung da aina nising jabada ahum lak suba haiba tare aham bagi du da minute tarama thoi mu phambagi assembly ma adagi mamangi March February March ataina ba doi da numit mangani ma khoi gi supplementary budget pham da ba ya da ba aduna ngasai gi hujik phami ba sisu sar khoi gi annual budget sai honorable khoi gi congress ki CLP na haibi gre ai khoi club tawsal kan da numit ini do humi da mayam se pass tawraga issues gi matang da numit ini oisunu humni oisunu naina se harise aduna sar masi yamna luba aduna ngasai gi praja miyamna laurga lakpa dagi prime minister unade ngasai bawda numit chahi tara phaja hela ba tha trawa phara bawda bharat ki prime minister unade chief minister ai maksu house da hai rasa hujisu praja miyamna hangi adubu yamna nungai jaba amadi haugiba chaliba tha sigi tang kun ga taruk ta honorable chief minister na khoi niti ayok ki haiba tare aduga conclave BJP gi NDA gi state ki chief minister singi oiba adugumba meeting ama numit marini gi khongchat honorable chief minister se inu paulo jab ngarang halak panena tajai honorable chief minister gi adugumba khongchat tu chalam dai da aina khanbada tang kun ga mangar kun tar ula dai oi gi bani subject to correction maduda local social media da aina thengna jabada handak prime minister tongan unagani duga hairiba laibak thiba thoning da thodok sigi matang da prime minister gi mafam da chap chana discuss tawgani haidana chingba honorable chief minister na chatringai da Manipur thadok tringai da dumaina thambiram bagi report amba media da tawre isa yam nungai akhoi haugiba tha taraga mari manga se unadraga su handakti unani haibagi thambiram wafam da akhoi yam nungai Manipur praja sing su yamna soidana asa torongani tawnei haina ai lojesa adu handaki honorable chief minister gi khongchat sida tang kun ga taret ta akhoi gi niti ayok ki meeting lor matung da honorable chief minister NDA gi BJP gi mayam BJP gi headquarter da Delhi da akhoi meeting ama conclave meeting ama pangtho matung da honorable chief minister ga prime minister ga unai haibagi report ama tongan ba social media da report torok pasa ta minute tramwa unai kun manga unai kun unai haidana adu sodana member kai gumta hangatchege mari kitang leina ai sa haijagra ai governor gi ai 10 minute nam khadalo sanjarage si aina appeal ni aina tawjari se aduna sir honorable chief minister ngarang thore unare na khoi khabar da thengnare thatra mwa gi matung da challaga honorable chief minister ga prime minister ga tela su ten unarabani na Manipur prajana sigi unarakpagi
मागी आउटकम है तारे हाइदोक यादब लेरगन मधु हाइदोक हाइदोक याब खरदुदी करी लेगे है हंद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना दिल्ली चलगा प्राइम मिनिस्टर उनरपगी रिपोर्ट तुमतंग थम्बीरगदी मसी अवाब तारब मणिपुर प्रजा मयामना लांगतकनबसे खरदोसु कोकद्रा हाइबगी मधुमतंग होरेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अखोय मयामना ngangjariबसिगी क्लैरिफिकेशन पिरकपदा अमुक्तंग मधु थम्बियु हाइदना सारगी थ्रुदा आई मसिमा अपील तौजबनी आई सार गवर्नर की एड्रेस दा आई पाइखत चरगे सार अखोय वाबा याब वारे अखोय सही कुंडद्रग कुंथ्रादी अखोय हगोटप ngमरो असी लोइना अखोय खंगनब ngakतनी अखोयना सुम हौगिबा बीजेपी ने लिटोब सरकार से ममांग ताम पानग्रे हजिक सही अनी खरे हेंजले मसद लाइबक थी बाय तारे सा कोविड ना अमुलक अनिरक अहुमलक कोविड न तौदना अखोय अवाब मयाम अमा मायोगना खरे देन अदुगी मतुंगदा अखोय हौगिबा सही सिदा अनिरक सुबा बीजेपी लेड गवर्नमेंट सिगी मेगी तांग अहुमदा थोलकिबा वार से हजिक चथरी लोइद्री सा अदुगी मथक्ता अखोयगी डिजास्टर हाइबा तारे लैंड ताखिबा देन अदुगा नोंगलै इसिंग इचाउ अनिरक थोकिबा खोटकिबा मयाम सिना सार इकोनॉमी की फिवम से अदोकि मतिक सोखरा सा लैंड न यैथगिबदा बना मसिंग थाजरगा फार्म तौरगा हिंजबा लौमी सिमी कया अमा तुमग्रे साnga योक्जबा दगी तोंगान तोंगान फार्म तौजबा मयाम अमा लोइनमक तुमग्रे मसीदा नतना सार इसिंग इचाउना थुंग्रब कांदा इसिंग इचाउना थुंबा मैना चाखिबा है सार लौनिंगाय अमता लेत्रबा अदुगी मतिक अवाबा तांकक अमदा लेरबा कानसिदा सार अखोय करी मरमगी दमकता अखोयना सेंटर दा स्पेशल पैकेज अमा पियु हाइदना अखोय हाइरोदबुगी मरम सिकरिनो आई गवर्नर की एड्रेस सार आई मरोन अनिरक अहुमलक थोकना पाजरे अदो हाइरिबा सियोनो वारबा चुमना खकी रिलीफ की चेंग हवाई खर पीरई फैब्रिकेटेड हाउस साबगी पैसा खर थादरई हाइदन अदोम सुम पेंथोगा लेबदुनदी सा अखोय स्टेट से फुकट पे याररोय अदुना इकोनॉमी की सोखरब फिवम से मसी फुकट नबगी दमकता थोखरिबा वार लान अदुगा लाइसेट अदुगा अखोयगी डिजास्टर मयाम से मसी फजना कन्विंस तौरकांदा मसीगी अचौबा पैकेज अमा नीबा दरकार ओय अइना खंजरबदी सार हुजिक चथरिबा पार्लियामेंट की अदुगुंबा प्रेसिडेंशियल एड्रेस ता याउदबा मयाम गांगनखरे अदोम दै चचररोय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना तांग अनी दा राज्य सभा दा पीखिबा स्टेटमेंट दुदा अखोयगी करी हाइगनी रेस्क्यू टीम अनी गा थारक्तन मणिपुर दा याम थवाय याउना तौबिगिबदो मदुगी कइनोदु अई कंसर्न याम ओइबिबदुदा हंदकी अदुगुंबा बजट की पाथोरक मणिपुर से प्रायोरिटी याबीरकद्रा रेस्क्यू टीम अनी भावी थाबीरगा ममिंग भाव पलखिदबदो सार याम नुंगाइते अदुबो मोइना पंदबदुना अमा ओरगा सार मसेलसिगी अखोय गवर्नर की एड्रेस से पास तौद्रिङैदा अखोय भारत सरकार दा थोखरिबा अखोयगी डिजास्टर अदुगा लाइबक थिबा थौदोक अदुगा लैना तिना सिना मरम ओरगा मसी अखोयना थेंगनरिबा इकोनॉमी की सिस्टम से मसी खरदो फुगटप ngमनदबा स्पेशल पैकेज अमा नीबा है सार गवर्नर की एड्रेस से हापचन अहम थमजगे सार सिगी मथंग सार अखोय स्पेशल स्टेट स्टेटस मसे 2016 है ताई कांग्रेस स्टेट से कांग्रेस पान सॉरी 2014 नरेंद्र मोदी ना प्राइम मिनिस्टर ओरपा मतमदगी सार कखरे अदुगी ममांगदा अखोयगी स्टेट से स्पेशल स्टेट स्टेटस ता अखोय लेरमी अदि चौखत्रिब अदुगुंबा स्टेट अमो ओइना मदुगी स्पेशल स्टेट स्टेटस की मखादा तोंगान तोंगान बा चौखत थौरांगी डेवलपमेंट पाइखटप मतमदा सेंटर दगी मतेंग यामना फंगी लाइबक थीबदी 2014 श्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ने लुचिंगबा सरकार से सेंटर दगी लाकप मतमदगी दी अखोयगी लेजरंबा अदुगुंबा स्पेशल स्टेट स्टेटस तो लौथोक पिखरे अदुना हुजिब ओइराइबा फिवम सिंह असना मरम ओरगा हाइरिबा स्पेशल स्टेट स्टेटस से मसिसु अखोय भारत सरकार दा लैरिबा सरकार सेना अखोय अमुक हन्नम से पिहनबा हाइबा वाफम सिमा सार ngasi गवर्नर की एड्रेस से
मसी पास तौद्रिङैदा मसी मै हापचनहनिङे सर हुजिकसे मणिपुर की नेशनल हाईवे अनीखक लेबसे मसीना अखोई लाइफ लाइन हाइबसे अखोई हंजन हंजन क्या ngangnagre oisu oiribani adubu ngasi sigumba governor gi ahanba ain amadi santi raksa amasung YL bichar haiba law and order ga mari lenaba sigi ain gi YL gi justice ki haiba matam se sa national highway karimta pandaba haiba tai sir hojing national highway da thengnari basi akhoi lambi phattabagi adagi lut tauba adagi mi phuba chaiba hatpa akhoi manipur da leriba sing amasung tam masida leriba praja lakh 30 muksigi nongmagi ascension community se ayamba hariba highway ani sida akhoi masida through tawraga masida pora kana sar akhoi chari bani akhoi si hingi bane adu hujik leriba law and order ki situation sida sar ngasi ai khabar su yaujarai sar hoi mayam su tabirongani driver sing akhoi khongsang da train na pusilak pacheng IM gi sel gi demand da imphal yoraktre imphal da cheng purakada ba truck khuding mak lupa lising ani ga chamwa pi na ba IM na ki hala adu atopa mana sar petroleum production August amadagi chingba lepkadori ngasi hayeng dagi ni sar lepkadori soma karigino hari bising se boina all the loinmak di pazaro roi masida yauri base demand sina khangba ngamakta adu hari ba oil petroleum product ki leiriba moigi association sina karai bo toroge bo honorable prime minister da masi memorandum oina pire moi khabar sida report to buduna ina haijari se then akhoi Nitin Gadkari highway transport minister su pire honorable chief minister state sida su pire mamang da su kyarak tawre aduna somai tawdana akhoi gi damakta chana thangna bu sanbiraiba thawai khubak ta haptana chaliba driver sing haiba tare phubi ba ngasi su akhoi sanalai pa khabar da ama yawe pongna phamda sorry sanalai pa de pongna phamda yawe akhoi driver ama akhoi lupa lising ani piu yade habagi phubuda sining chita hingore na amusu yauri sa sigumba nongmagi day to day gi achauba lifeline lambi oribsida ngasi thengnari ba driver mayamna thengnari ba aduga truck owner association mayamna thengnari ba demand gi kari gi lambi yadabagi sigi maraksida state sigi yamna maru oiba aina ngasai panjagi ba past present future sarkar sina paikhat khraba paikhat liba paikhat kadoroba sida national highway gi sigumba se basi protection pigani aduga chaliba truck aduga whatever mi puraga chaliba bus na chingba mayam se driver sing sida aki to jungba leitana tawgani haibna chingba wahai ama bau palam da se masi sa noi gi naranai thokpo oijaro sire naranai change naranai haibrom da tawu mali aduna sar aina haijaningi bese ngasi asigumba governor gi address se pass tawdringai sida national highway se masi aki tujung leitana sarkar sina chaliba driver sing aduga owner sing leiriba mayam sigi thengnariba khudung thiba mayam se masi kokna ba protection pigani haiba wahai amatang panmana chumgani haidana ai sar sima ai thamjage sa aduga sir address sigi akhoi gi law and order gi mari suba point da haiba tai basida yauri basi sir ahan bagi numit kharani adu da khatna chainaba aduna maram oiraga maikai ani makta panthung pham khangdana leiba miwai kaya ama khonglei thuna lokthokhi masi sir I badadi ta badadi yamna phajaba masina ni ngasi sar akhoi gi manipur gi state sida state amada ani thokpadona tawduna leise masi yamna phattaba step haiba tare masi gi pots sai hai phet akhoi gi leader na panbiramaga ayong nadi palamdre sar even ai gi sero maktada sugunu maktada matam chana security na lairibising aduna fajana tawbiramba matamda akhoi chenthom da biyai mai cham da biyai ai gi da khudam bijabage wani like Churachandpur More Kangpokpi Imphal da leiriba kuki chinnaw mayam
हारिबसिंग असे चुराचांदपुरगिना चुराचांदपुरमदा थैजल्लगा थमग्रे चुराचांदपुरमदगिना सोमदा मैतै खैना मैतै खुलकता पुरअगा तौरगा तौखिबा मसिगी सिस्टम से सार मसी ख्वाइदगी लाइबक थीबा हाइबा ताई मसी मणिपुरदा अखोई लिमिटेशन लापदौना चंगबा याद्रिबा खोलिबा मयाम से मसीगी सिस्टम सिना अखोई थोअनबने यादना आई चार्ज तौनिंगे अदुना हाइरिबसे ताबदा पाबददी असाई कंगाउनरबा मयाम से मथोंग वरम खंदा लेरमसे कन्नबैदोंत पोरकपने दि हाइबा अदुगो पोती सिना कुकी ताबा जगह थंजनखिबा मैतै सिंगना मैतै ताबा जगह पुथोरे अरगा मरुदा स्टेट सरकार की दमकता मतेंग पांगबा लाइबा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ना बफर जोन सेमजल लेरगा मसी अखोई इरमदम सिदा लांजेन नहनबा दुगा अखोई चंगथोक चंगसिन जाहनदबसे मसीगी सार मसीगी पॉइंट सिमा ए हापदा सरकार सिगी माई फजनिगाई लेते अदुना मसीमा लौथोक्सी हेदना आई सजेशन सा याबीबा याबीदबा अदुना अखोई सरकार की साइट तारे सा यामना नुंगाइबा मना सा ngasiगी गवर्नर की एड्रेस सिदा यावबा मत हदकी इरांग सिदगी अखोइदा चममनबा हाइबा तार सरकार से करीमता तौबा ngamdre सरकार से सेंटर ना पाइसनग्रे अमित शाह ना पाइसनग्रे लैरिबा सरकार से करीमता तौबा यावद्रे खोत्रेगाना मयाम पंगांदा ngangnabase मसी सा लाले मरमदी सिगी तरुक सिबो पॉइंट सिदा सा समायना यावरी अहाकी लेंगागसिना सिक्योरिटी एडवाइजर अनौब चीफ सेक्रेटरी अमदी डीजीपी हाकी प्रजाना वारिबसिंग असि कोगन्नबा अमदी इरांग असिना सोक्लबा मफमसिंग यंगसिन्ननबा असेंबली की मेंबर तरुक यावबा क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी अम सेमे मसिमदी कना कनानो मेंशन तौद्रे और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मतम फंगबिरगदी सिगी कमिटी की मेंबर सिजु ममिंग अमतंग पनबिरगदी नुंगाइनी संदोक्तरगसु अदुबु सार अइना मकोक्ता हाइजरिबा अखोइना नहानगै अखोइगी स्टेट सरकार से करिगुंबा अमत लैत्रे 355 चलाइरे अमु हाइ चलाइदि अमु हाइ लाउथोक्तब पिआर लैरे अमु हाइ लैते अमु हाइ तौबसे ngasi सार तसेना खंगे मरमदी सिक्योरिटी एडवाइजर चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से स्टेट सरकार सिना हाप ओरमे मदु एड्रेस सिदा यावरे अदुना ताकबदी सरकार सिगी चप चाबा तौबा ngamba ngamdabaduna amani सरकार सिगी चप चाबा कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा मागी प्रोविजन की मतुंगिना मागी राइट शक्ति दुदी लैरी मसी प्रजाना खंगबिरो हाइदना आई आगस्ट हाउस की खुतांगदा आई सिमा आई थमजगे सा दुगा यामना मरु ओइना हाइबा ताई सर पॉइंट 9 सुबदा आई पॉइंट अनि खतंग आइरे सा आई टेंशन जगे पॉइंट 9 की सिदि खितंग फजना आई हाइनिंगी सा पॉइंट 9 सुबदा सा सुमाइना अमा यावरी आइन यादव मौद मियोय खर लाखिब खुसु खुलाइसिंग अदो यंगसिन्नबा अमदी लौखतनबगीदमक कमिटी अमसु सेमले लाखिब खुसु खुलाइसिंग अदो लौखतनबा इंटेलिजेंस की मतेंग लौदुना ऑपरेशन सिंग चथरे सिंग अमदी तमगी मफम सिंगदा मोबाइल चेक पोस्टिंग अमदी नाका सिंग हांगदोकले अमसुंग नुमिदांग चथोक चसिन यंगसिन्नबा अकंगनबा मफम अमदी मतम लेतना चेकिंग पांगथोकले हाइना पल्लिसा सर हंदक की हौगिबा चाही 2023 की मे की तांग अहुमदा थोखिबा सिगुंबा लाइबक थीबा तमथीरबा थौदोक्सी ना मरुदगी न हुजुक फाउ चथर इबसी येंगबा कानदि सार अखोई मणिपुर से लॉ एंड ऑर्डर से कोलैप्स तारे हाइदना अहमदा थमजगे सा मिचम मियाम की पुंसी साफै हाइबा मफम अमत लेत्रे सार हुजुक मणिपुर दा ऑनरेबल एमएलए मसुंग मिनिस्टर सिंह याम की मिहुत ओइबा अखोइना लेजरिबा गवर्नमेंट पीरिबा क्वार्टर सिबहाउदा अखोई सेफ ओइ हाइनिङाइ लेतबगी तंजादु लेरे सा अदुना अदुक्के मतिक साथीना फत्रे सा अदुना लॉ एंड ऑर्डर हाइबसिदि सार अखोई स्टेट सब्जेक्ट नि अदुना स्टेट ना अखोइगी हुजिक लेरिबा तौरिबसिदि सार सिंग अमसुंग तमदा स्टेट सब्जेक्ट नि दि हायरगा लॉ ना स्टेट सरकार ना पायरगा लेरे ऑर्डर ना मसक खंगदबा खुलाई पाइबा अदुगुंबा मियोय खरना अखोइगी तौनिंग तौरगा लेबसे मसी उरेसा मरम बदुना सार अखोई मियाम की लन थुम अखोई पुंसी कन्नबगी नमक्ता लेंगा की अहानबा प्रायोरिटी ओइना कॉन्स्टिट्यूशन न पीबा मियाम की लन थुम अमसुंग पुंसी कन्बा हाइबदो ngasiदी कराइदा चखरे कराइदा मांगरे हाइबगी फिबम दो सार मसी क्वेश्चन सी ला एदना आई थमजगे सा हुजिक सार अखोइगी बाउंडरी ngakpa
मणिपुर की बाउंडरी अदुगा भारत की ngमखै ngakpa हाइबसे सर मिचम यामना ngakकदब नते मसिदी सेंट्रल फोर्स ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अदुगुंबा सेंट्रल फोर्स ना मणिपुर की बाउंडरी अमसुंग इंडिया की ngमखै ngakpa हाइबसे मोहि मथौनी मिचम की मथौ नते सर करिगुंबा मतमदा सर एखोय लाइबक थीबा थौदोक मणिपुर द थोइबा सिगुंबा थौदोक सिदी एखोय मसिदी स्टेट सरकार ना चप चाना थेंदरगा सर एखोय स्टेट सरकार ना ngakpigदबनी अदु ngसिदी स्टेट सरकार ना बदुगी मसिगी मियोबगी पुंसी अमसुंग लन थुम से मतम चाना कनबीब ngमदबदगी ngसिदी तंगाई फदना एखोयगी तुंगी आशा लेरिबा मणिपुर की फ्यूचर ने हरिबा अदुगुंबा चा इनाव मयाम अमा ngसिदी महाकी मजाती मफ्रूब कंदबे यादे मणिपुर कंदबे यादे हैदना सीब कीदना मखुत खुलाई पायरगा थोरइबसि सा मसी अखोय यामना करी हागनी कीनिंगाइनी थोलकलिबा अदुगुंबा नहा ओरिबा तुंगी आशा ओजरिबा इसा इशु मयाम थोलइबसे मसी थोलिंगना थोलखिबा नते सरकार सिना मतम चाना क्राइसिस से लोइसनब तहौदबा लोइसलहौदबा मतम चाना इरांग से लोइसलहौदबदगी ngसिदी इरमदम इजाति सि कंदबा यादे हैदना थोरखिबने अन सर हुजी अखोय अनो अनोबा एक लो मयाम अमसु पास तौरे अखोय मिसम न खुलाई पायरगा चटपा यादे अदुबु ngसिदी सिचुएशन न यारक्तबदगी सरकार सिना अखोय प्रजा सिंग से ngak सिनबिरक्तबदगी इसा इसा कंजनबगिदबता खुलाई पायदना थोलइबसे सा मसी करिगुंबा अखोयगी एनआईए ना हुजी अखोयगी केस एफआईआर मयाम लौरे हाबसु अखोय तारे अदगी एसआईबी ना लाइव अनौब क्रिमिनल लॉ मयाम सिना मरम ओरकांदा मोइसे सार बुक तौरगा फारगा मोइगी तुंग नौरिबा इचासिंग से मपुनसी सुप कैसुम संगदा लेन हिबे याबगी अदुगी पोत लाकदोरिबनि सार अदुना खनबदा यामना नुंगाइतबा हाइबा ताइ लाइव अदुगुंबा मोइना ngasi खुलाई पायरगा थोलइसे मसी मसा मसागी काननबा नते अदुगा लैरिबा लैंगाक्सिगी अगेंस्ट और नत्रगा भारत सरकार की मायोक्ता लाल होबसु नते सरकार सिना तौहौदबदगी तंगाई फदना अैना ngसाय हाइजरिबा अखोय मणिपुर कंदबा यादे हाइबा अदोमदा लाखिबनी अदुना मरम ओरगा सिगुंबा इसा सुजिंगसे मोइसे अवाफमदा तादनबगिदमुक्ता करी तौसिगे हाबसे मसी अखोय खन्नदबा यादबगी थाकतु लाए मरम अदुना असिगुंबा चा इशुसिंग नौरिबसिंग असे लाइक लाइसु तमदना अदगी थबा इंघांग सुदना ममा मपागी मतेंग पांगदना युम कई पुदना समासिदा तिनबा ngamnanaba hotnajagदौबा अदुना गसिदी खुलाई पायदना खुन ngakpo ina thorokdana तौरिबा मयामसे अवाबमदा ताहनबा हाइबसे मसी अखोय पाप पुगनी मरम अदुना सिगुंबा मिसिंग असे कन्ननबा सरकारना मसिगी थौरांग अमा पाइखत्तबा यादे मरम अदुना ngasiगी गवर्नर की एड्रेस असिदा सुक लुरबा चा इशुसिंग से मसी अवाबमदा तागिबसे मसी ताहनननबगिदमुक्ता मोइसे सरकारना करिनो अमा पॉलिसी तौरगा अखोय प्रोटेक्शन पीगनी हाइमना चिंगबा अदुगुंबा वाहै अमतंग हापत्रगदी सा अखोय फ्यूचर से लैत्रे हैदना ऐ सा समाइना ऐ थमजगे सा लोजरगे सा ऐ अमा खत्ता ngaire गवर्नर एड्रेस सिगे सा पॉइंट तरागा मरी सुबदा मखा ताना थुगाइदनबा लम लौसिनखिदनबगिदमक इरांग थोकनी हायना चिंगनबा मफमसिंग लैबा मसक खंगदोकलाबा धर्म की ओइबा बिल्डिंग अमसुंग लांजेनरिबा मियोइसिंगी प्रॉपर्टी सिंग ngak senaba matik chaba security thamkhre लांजेनरबा मियोइसिंग अमुक हन्ना खुंदा लैतानबा कन्ना होटनरी हाइदना हाइबी याम नुवाइ सा कन्ना होटनबिरी अैगी सेरौ सुगुनुसु हुजिक हंजन्नबा ऐ सा यावना कोई डीसी डे टू डे की तानरगा कोइसु कन्ना होटनजरी अदु सार अैना थमजनिंगी बसिदी थुगाइ खरबा लम मयाम ngangnabagidamukta मफम चाबा येंगदना ngak सेलगा थम्मे हाइबसे सिददी सार याम फजबा चेदा हाइबददी अदुगा फील्डना ओना तैनबा हाइबा तारे अदुना मसी अैना हाफनिंगदबा मदु खुदम अमा पंजरबदा सार हुजिक चुराचांदपुर की तोंगान तोंगानबा मैतै सिंगना खुंदाबा लमसिंग मेचिनरी सिजनरगा लोइनमक लंपाक अनथोखरे तेमथोखरे
ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯣꯝ ꯕ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯊꯣꯟ 3-4가 ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ सिगुम्बा अदुगुम्बा प्रॉपर्टी लन थुम ngaꯛꯅꯅꯕ ꯂꯝ ngaꯛꯅꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯞꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯊꯝꯖꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯏꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯃꯗꯨꯃ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯇꯩꯃꯛ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯥꯔ ꯃꯗꯨꯃꯇꯪꯗꯤ ꯍꯥꯞꯍꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯁꯥꯔꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಚ್. ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ सिगी कोई गवर्नर एड्रेस सिदा खन्ननबा दा सरुक यानबिबा अदुगिदमा ऑनरेबल स्पीकर बॉय थागतसरी कशु यामना कनो तौजरोय मरमदि कनो खोगी सेल्फ लीडर मतम अमगी सीएम ओइबिरमना फजना मरिक चुमना सागी इशूसी मतांगदा थम्बिगरमनिना याम सांगनाइजी हाजररोगे दुबो सगी ऑनरेबल खोगी ब्रदर श्री के रंजन फजन थम्बीगरे कनो से गवर्नमेंट एड्रेस की स्पीच की ड्राफ्ट से मसी से स्टेट गवर्नमेंट की मिशनरीज ने सेमीबने सेमगा अखोइना सरकार से तौरिबा थबक सिंजे मैदामना अखोइगी गवर्नरना हाउस ता थम्बियु हाइदना सही दुगी तौगिबा अमसुंग हौजिगि तौरिबा अमसुंग तौगदबा अहुम से मसीसी तौरीनेब अदो इतारदी साइन हाइजेनिंगदी हारब मिसद ड्राफ्ट तौबिरिबा ऑफिशियल सिंग हाइतारे एस ऑफिसर सिंग अदुगा एमसीएस ऑफिसर सिंग अदुगा मसीद चलाइबिरिबा मिशनरी सिंग तुना लाइबा हुजिक थोइबसी मसी फजना ममु तानागा खंगद्रबरा खंगदे हाइदी कोइना पामजरिबा हुजिक मणिपुर मियामना पामिसदी हनबदा चाबा थकदी लाइरी हौजिक अमग अम संगनबा याद्रिबा दगी कपन नुमित खुदिं टेंगथादा लैरिबा युम हंजनदा यारिबा म्यामसे सी लोइसननबा पुलिसी से मसे सी तौरदि सी फगनी हाइदा तुंगी हाइदार हाना तौगिबा थबकतम हायरे हौजिक तौरिबा थबम हायरे मतुंगदा लाकदो थबकतो तौरिबा थबकसिगा तुंगदा लाकदोगा पुलिसीदो सिदा हापिरमदि फगदौने हारबसिदा कोन हेक औदु पाबसिदा मैक्सिमम जे कोई सम जमना सही कनुगी संगनबा प्रॉपर्टी गानब सिक्योरिटी थमा दु थमेदं हाइबा अदुगा संगननबगिदमक्तन हादुना सी तौरे सी तौगनि हाबदुदि अमते याउदबा अदुन मसे तसिंगबा मदु योन यंगदमने हाजबनी से एग्जांपल अखोगी हौजिक से मसागी ऑनरेबल कोई सेल्फी लीडर सारे हौजिक प्रक प्रक चाकतना ममिनते मपी तादना मसागी नुंगसीगे बलायजसु लैजद्रसु खंपोक संगोजसु मयुम हंजजगे हाइदना हाइरि तंजासिदा अखोइना मसिदा थौना हापि हरगा चिंग सुंग तंगी अनिमकसे मयुमेन हंजजगे हाइबा मयामसि कोन थौना फुल हापगा सरकार अमसुंग खोइ लैबि पुनमंगना जाति पुन हापगा मसागी पीसी लांगना लंबी अमनेबा युम हंजजगे हरिसि असैदा अखोइ युम हंजबा ngamaroy अखोइ मफम पियु हाइबा अमता नते हौजिक लैबा रिलीफ केंद्र लैबा पुनमकसिंगसे that means sida government of India अमसुंग government Manipurna masida si tanjasida kari tawrga tawjiga habisi policy puthokna bhaina sigi kanojida khoigi governor की address दा पंदबसे मसिनै ख्वाइ ngai हाइदि हौजिगी लेरिबा
इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन सिंजना मयुम माइकई तुमना थादोखरबा चिंगदम सुंगतमदा थादोखरबा मयाम हिंजिना अखोई जुमदा तुम हंजलबिर जुमदा लेजरगी हाइसे थावना अमा लेयेबा अखोइसे मणिपुरदा लेबा जलुंगमिनी अदुन आई जुमदा हंजलबिरो करिगमा मिशन हेंग थोकना खरसा अमा तौरगरसु हंजनना लंबिदुदी वरी साबिरगे तौबिरो हाइदा नुमित खुदिंग हाइबसिबु अखोना ताबम थोकत्रा अदुननी Honorable Kugi, Shelby, then Hagido, Kupanama Shai Shai or Kan Putonga, Zapzaban, Manini, hung it to Toga, Zapanabama, one voice of Tori Haraga, Harb Matamunda Leramba, Koi, Jelum, Punalemba, Mayamdo, Amatoni, Lenaba to Shai, AD, A must they support Togening. Aduna, in Hygienic said, Mokoina Tonga, letting it Tanzada. All central parameter forces punamak state force punamak lingjan chap manan heraga chap manan cooperation pi heraga volunteers leba ching leba mogi khunnakan heba volunteer sing tamda leba tamgi volunteer sing sina ngai ba toriba mayam je isa ji sujan noi loing to o koi phajana torage hadana state force ki lising tarakun phajana train toraga adagi central force lising gunha na bu pajan train tawraga hariba vulnerable jaga jaga sing to kananda sanganda bida adugi marak tu da ma sagi koi civil society organization mayam punna maksing je pajana koi punna mangna yellow kudimak manipur kan ba pamba manipur amagatan ha ba pamba yellow kudimak na samana ba voice amda taw matam da kayang kuina si issue je lega dage suklai le ro ba khutak ta dum Tawine Hoji government of India also quite the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Jina. Sakinama power the luck, you yadabase, Mark Yang Queen Lak, but Namdagi and Sem. A queen Silo Womatam. Madam D, we are the Indian. A quasi Indian Masana Trav. A quasi Indiagi, Piban and the Leraba, 1948 Matunda, Queen Master of Matunda, a quasi India Masa, Ogreva. A quasi India Masana, they have she cannot hire wherever. Adoidi akhoi Manipur level jati koi jelong punamak singjibu Honorable Prime Minister gi magi mathamoida magi thawai duda akhoi gi jelong punamak singje akhoi si magi mathamoi India masanin nati haidana thoi biri braba ai adumakti mande adu bitardi masi akhoi inaw to si akhoi issue je angabe ta honan gi habatarabadi masigi akhoi gi sigi species da Panmam to him. A quinnet of Lupoto, Panmatarabadi, Kakai the Machatuna. Adonai Palanjan, Hajabani, Karino Hababu. A quasi boundary Macalamni. Country Maga, country Matanaba. Just my idea say, Asham the Lebanon, Kalta, Lebanon, direct boundary. Ado the boundary labor state, Kudimasin, Henna, Harba Central, Gamena. Kadai the Kari Sui get again, Masito, Gadis my lack, and is my Toriko, Adu the Harba, Jagajing, the Karamba Canona, Kamuti, and Pulaga, State Lage, Hibase, Patana said Ben and Kabiri Haragana, Adu the sheep Humjala Abanina, Kuta Hujel Haragana, Ariba, don't chow about gum India's hair, hiding Naranga, the Honorable Prime, Honorable Leader of House, Hibiduni, whom Subak can be the pipe, Macano. Jacob Hum Subu Oidore, Unan can Honor hiding. Although that he forced the Pangi, Kayasu, Marish, the Mangasu, Wild Lay Harim, big crava, chook chow, big crava, states the chook job, quick communicating the paper, Kana, Honabusibu, Tingun Amrahagal Agadi, Adudi, Manipur, Government of Indiana, Amusu Honorable Prime Minister Narendra Modi Jina, Amusu Amit Hana, a quiggy, the Karimian, Tamika, Pashapi, Palupapi Bududi. Adudiko, Adi Maduria, Adi Yanindia, Kainobu, Kaimako Karmatoko, Hangmasanari, Long we don't have Hangmasanari, Pashapi, Poing, Piraka Susanadeva. Our was helped to Yabi Buduna Trakalisi. Why am this Haragata after Karigi? Eh, I shall lack an improve, had another Kopanos, Emela, whom Pumax, locked up and lack, Kadami had an uncle invite over, locked up in Mush, locked up into Kush, locked up in Shava. Hey, says enough to am the Canabas and the say no put on Taligoni, Kari Ninka, Kari Nintung, the Kari Hadu, the Kari Togubino, Nixi Canada is Haidana,
wayin bicara tahu bisu aja father man tahu bisu kari kaya ba adu tahu tu bese masih kaya ni bu koi sini tahu riba koi sida semba kopa tahu sida koi magi mana koi mai matmo sih jauh na ba gam meno Manipurna masih sini hari kudam ne adu tahu ni adu itu mungkin masih kita nasi itu tahu yang jadi wane adu na aina huji hajen ini sih masih ipai porodam leh sorat loh di puing bang nanti hai kudam sih matam luar kadi kaim kanor hai bener ba matam itu thambi dah mayam sih lega dah singgup kan leh mayam sih aku jelumi mayam sih masih adun kudam orang uhel lah example am pijak bawa ni adu gumna hujik sih koi relief camp tu leh beri ba punna maksing sih makuji masa sing sih doktor engineer IAS IPS MCS uhening na pik kharaba phi mari na khadal la thamam matam du angang du na kamai na lerik pa du no ba ado itari yare khangadi hol du le angang mayam ging de gamet of Manipur na matam khang du matam di satri punchi di matam do ngarang matam ngasi halo ya da ni na magi academic year le ni na plop moi mayam du plop afam on the boarding na mada kiende asok suk jaga du boarding ma da phatana सात सिंह तो ना थम्बे क्लास 1 to up to 2 बक थंगरा बी बक थंगरा थम्मे हरगा ngसागी angang ri kan mi thau tare hayang luar landu luar ga pra chandila kat angang nu mangra ga di kan hana singapi dori ga ba du di ngoi gi punchi do atei na lamdre moi na isu hangjaru ba matam da khoni jumna chaning si di isa kaninge isu kaninge tungi future sa angang ji su loi mangi ba tar ba di akhoi kamana survive hinga da ge haibisin maram ore hara kana 시번 하고 강다나 마기 레범 또 레라가 이사징도 힘는 비당 이사징 미모 는 비당다 또는 건 마루이나 그는 셀로공다 만 하이레 인터넷 디플레스 파션 하비시 아도나 수마 마얌제 시다 암다 팔람다 부두다 tawri duga sata singya du tawri da tawri sida di palaba adubu makoi da kamanna hari ba sata sing angang je school da mamda ngasagi magi sagi rilik kendra ade angang da koi phi mari na khajale kangan mari khajale angang tonga na larik pa mang chi sem sinate adu matak na la na sale ka singa na sakana pira kan hai piro hai disina ma hai di hom na ma hai ama hai tawda adum tong na ringa de angang di pumang mang mayam loisel aduna kana boda koi leibang mu thok ha ju mari ma class 11 12 loi thok yaw re aduna sigi matang jang sagi pambiram da je kanosda ase education section matang pambiram da se masi ai palanjaning guna aina masi hajarak pani education lamda adubu aina education jarak pada masagi koi honorable leader kogi senior member ni thare security forces mayama kogi yumai tumsa khaba kogi yum thado chelabasing jugi nga ngana security paina thangre hare aduidi hek horokpot lila matamduda thammerga pura state force amusung central force namak thammerga da lokthokba sip lokthokbai mota ngasai mafamdo lengdan lehla matarbadi ngasi khoi emile nam chingi bato ma ju khoi banglo da bang kanogi hai tarena gam nei banglo de ni khangi sem banglo de ni khangi pulap khoi punak sia khoi silai ba man pulap leng naraga no am ta sakhi ga nu si idang je sini khoi chingom ji hai dana tawna thing matardi si lorum dungan de adu si palandre adu dana central force na ngai har amato hai taragadi no adu di dumak ngasai hai na चावरब जुमदुबो पूरा पूरी बोम चावब थमजलगा थुगाइबा मतन हौजिबोक द मीन द फादरिने ब्रोड द लाइट द सेगोदि ngai हाइदुदि सिसि यावरि सिसि करि दारगेबा सिम पांगाइ हाइजि मतार द्रिब्रा ngarang na da viral urkibudo adum luoreba adu itari issue kamaina lusingadageba moina ngai harga ngakta targadi adudi prajana central forces ta amjung kanu da state force kamain thaja adu thaja dabna marmuraga Innovation wajarba doctor, engineer, IAS, IPS tamngadok ba mayam hinduna ay idam hen lui ay ijati hen lui ay laikai hen lui ay khungang hen lui ay yum hen lui hadana makut pai da bukhulai me am paraga mathai katok ching da mandana ngasagi amana su chang pa yara amana su karak pa yara hen tawna leriba jaga chida phanje haidana sigi kalam sidane hapanam da je center da haiba hauji si khwai di laiba poina mana hauji balan khoigi village volunteer process में हम सिंग जुंगारे तंग जुंगारे
इसा से नोई लोई तो अदुदना अखोइना डायरेक्ट लाउनाने पूरा पूरी देवा हेक हयेंग दिन ट्रांजिटेगी हारिबा मयाम सिगी ट्रेनिंग उदर मोइदा शोकेस तौदना स्टेट फोर्स मी सुनी मी लिसिंग नि कुन्नी कुंथ्रानी तरानी कुन्नी अदुगा सेंट्रल पोर्सन सुनी असानी मोइना पामदा आय कनो कोई एआर द लोथोखरा असम फलो लोथोखरा यहंदबिदा मोइना बीएसए और सीआरपीएफ का नत्रगा अतोप पैरामिलिटरी फोर्सेस का स्टेट फोर्स का पूरा फुल कंबाइन तो कोई नाई है ngakpa matamda kadai di nubai mkhon ta dun hek to ga shoot aside to ha ba matamda kadai di ka ban dun ka tra di adai di masagi plan ama la ni asi kam na ba ya je dum district wise chang na ho na ba lambi si chang na ba lambi da du na thinga aga di district wise sa pa cross to kanam te thinga ro ado itar di santi do adum कोई ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस ने लाई है जे मापुंग वाने ला लसे असिजु तौबिना बा मसागे ऑनरेबल स्पीकर थ्रू द ऑनरेबल लीडर हाउस से पुनुंग जिंगजर आई मसी मतंग आई एमेन तहोन जनिवे अदुगा आई लोसिंजर पदा रोयबदा हौगिसे होरेन हंग तमंग मा हाइबा थबक्ति हौजिसु हायेंग लोइनि हंजित लोइन हाइबा ngam नतमिना ngसागी रिलीफ पेन नतबा चिंगोंग दा उरिबा बिलेसिंग हाइतारेने लौसु उयाद्र लेरबा थबुक सुबंसु लेत्रबा मयाम सिनदि रिलीफ पेनदि सरकारन खरा तौदन खोतरबो चाबा फक्ति हिंगल हारे अदु चिंगोंग द लेबा थबुक सु फंगदबा जगा सिंगदि पुंदोइ लोरे बगिसे मरमदि आई सामक आई केंद्र इसाना थोए तमोरन जिसु थोए आई जु थोए कोई इनाउ कुंबी जु थोए मोरांग जु थोए लमलागी तमु इबोम चाइ जु थोए थोइबा जगासि थोइबा खन खंगे तेना वारेबा खम तेना वाबदा हाइनिंगाइ लेतन वारेबा अदि मु तंजाजि दमु मसगी खुंगंग ngang na ban hai don hat ahin so khang sabadagi mayum na mai mapuro don mai macha do thabuk su chak do jata dana ngasa adu ngang horaba matum amu sen danger oreba do degi di upai le tab de di kari hebu asagi miyan matang na mateng bangji pangak tamina kari no sab na kan tu ni khang dia demand tuman jagat punmi tok selako mayam je masi tuon je ba tarbadi honorable leader house na thongna leina कोई पुनु चाबदि कनो कोई सिद लेबा मैम जे तारा हमना नुगाइ दें खलगसु गन पोइन द नमगा तौरिबिना और नत्रगा ngase atamna तौरिन हाइबसु कोई खंगदोग मथौ ताइना atamna तौरगदि कोइगी बीजेपी गी चिप हुना मोय नथब एक्शन लो तारेना करी नंग मणिपुर से थुवाइना बना मै तौ याब्रा हाइदना एस पर लो चिप हुई के पावर दो हाउस चलाई तारेना अदुना तौरगदि अदुना तबना सगी गन पोइन द मोइसे अदु तौरादा तौन तौन बोय तारगना छेना कोई फैमिली खंगनेबा अदु इतारदी अखोइन मदुगी स्कूल तो होम तो जगह कोई तौ तारे नतदना अखोइदि अतमना तौन हाना सिगी ngasi न्यूज द मताई पौमिले ने करियबा अदुन हाइबा मतमदा मान हाइबदुदि टोटली खोगी लाइबाक से थुगारे हाबिगी कनो स्पीच ने ममाई नोटिस टाइम द न्यूज द ngasi यावेबा अदु इता अदु मदुदि खोगी पार्टी हुइना सि हुइना हाउस द माना तौबो मैम दो मोई कंस्टिट्यूशन यावजरंगनेबा अदुदा तौजसनो अखोइन मदु येंग मथौ तादे अखोइन मदु हारेबा एमएलए दो तारे तो अखोइन नंगु डिस्कल हबे तो हाइ मेंबर मंगा तो कोई कैसु लेजेदेबा नियम लाल हबदि हाबियानी अदुना मरम मदना ऑनरेबल लीडर हाउस ना थाउना लेना लिंगे लेना इशुजे लोसनाबा हंदगी थानिसिदा तौरसी हाइदना ना सिगी सेशन चतैसिदा होल बिल दुदिना करुम अरुब नते यारे नोंग तो पुलम लोसन जाय खुनो अगांग तो लोर दम दोक लोसन लोर तबदु सी इशुजे लोसन होना बदुदि अखोइ पुनना खनमिन दा खोगी सेल बिलिदा हाइबदो अदु तो होनबियो अदुना ngasi arigi honorable governor gi anushana tawiramba kanoshida koigi address sida koina matam khara aina logjaba sida ngasi karigumba kari haitarene sogi ngang ba leragasu ai wakhanda dei thamoi degi seng haijabane kanaguma kanagum degi yekna ba sanaba amta nasade hoji manipur se wa ba da kham thengna ware maiti ngsu kogi getang ti warji manipur leriba jati punum se loi ware वारे दी कनो कमुटी मसा मसा लाई मैम जामन आइगी दी जगह चन के दम चिंग दरना हेक माली थुबी चैबी तो न खोलिबा नोइ खदिं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मायाम जे डेंजर खले प्लस अमना मु मसाइ दी जगह पुनम की छंखाइ दुंगाइ जन हिउ जो पनो द हेंगलक पन मार मोदना काना न खोइ लाक पिग देगी हाबसे पुलिस की यूनिफॉर्म की मचू की खोइना पुलिस पु हादु सिलेब यूनिफॉर्म जो खोइना ए इसाना रेस्पेक्ट तौद्रबा आइना ए इसाजे सा ओले
मरमदी कई अने इनी एगा बींग खनब मतमदा अदुबु बिसा तौन बसे मोइना तदि लेते अखोना अइना सपोज अइना मीन फुरू मीदुना कंप्लेन दो तवंगमद्रदी कंप्लेन पाखनबा मधु एक्शन खनब मीद लेते कदौनी हौजी खोई होम की पुलिस पावर से कराइदनो अदुना सिसी कंगन होनबा मतमददी कोई हॉल लेबीबा कोई हौजी प्रेजेंट तौरबा कोई यंखै जे मशीन चाप ताना लेप कांददी पुलिस की पावर लेत्रब कांदा कोई लोइनी लेनना होनबा मतमदा कोई ओपोजिशन रूलिंग अमता खाइनदबिदन को यादेब एज पर लॉ कनु रूल ऑफ लॉ दो मणिपुरदा सलाइरी हैबसे उनना होनबदा मसी ऑनरेबल लीडर हाउस ना अंगमी थाकदा होनबियु हाइजरगा असाइगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर इमा लेबाक से लेबे जेलुमी खुदिमकपु मान इंडिया मसा नति हैबगी और मसी इंडिया मसानी हैबगी दुदी कोई हाउस ने लेप काना मा मरोन सोना थोकनी मरोन थोकना होना बांदा कान होना बि हाइजरगा आई स्वाद टेन थैंक यू मथंगदा ऑनरेबल मेंबर श्री के मेघचंद्र सिंह सर ऑनरेबल स्पीकर अन अहमद थागतसरी असिगी याम सांगना खनबसिदा आइसु सरुग याबग पीबीबिदमक थागतसरी लोइनना सर आइना थागतसबसि मोशंस ऑफ अमेंडमेंट नि सर आइना थागतसरिबसि ऑनरेबल गवर्नर की एड्रेस सी मसिदा अखोई मोशंस ऑफ थैंक्स discussion on the motions of thanks on to the governor address ida move tawbirakpa agi ikai kumnanjriba honorable member Dr. Sapam Ranjan aina thagatsari amasung second tawbiba Sri Awangbong Niumai honorable member busu thagatsari aduga hairiba honorable governor gi magi motions of khoi thanks si मसी खरा सेमदोकपिदबा यारोय मरमदी मसीदैसिदा यावगदबा मरु ओइबा मसाकसिंग यावद्रे अदुना मणिपुर की हुजिक लेरिबा वायलेंस से मसीगी मरु ओइबा वाफमदी यावद्रे अदुना इना थांगचरिबा अमेंडमेंट मोशन सिदी इन द रियलिटी I moved to the but regret that nothing has been mentioned regarding the roadmap for bringing peace and normalcy in the violence-affected Manipur. And the real core issue for the occurrence of such violence has also not been mentioned in this address. Haibasi aina masi yaude haidana aina motion si aina amendment motion si move tawjabani sir. Masigi aina move tawjariba amendment motion si laktingaida observation amanidang honorable speaker gi mit na kung waina naba amanidang point amanidang thamjege sir. Ngasi honorable governor na address the wiki basi haukiba khoi February dani thamanga truk janghele aduna masi hauji chathari ba session sina taruk suba session aduga honorable governor na pikhiba address sina 5 suba session da pikhibani anu masida thamjaningi bidi masiga loina nangasi khoine khana jaribasi भारत की संविधान की आर्टिकल 176 ता पंबा थंबा अदुगी प्रोविजन की मतुगिन खनजबनी अनु मसिदा हाय इवरी अखोगी सही हौबा कुदिंगी मसिदा अखोगी सेशन सिदा 7 आर्टिकल 176 सिदा स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर एट द commencement of the first sessions of each year सही कुदिंगी सही हौबदा हाइबनी अदुरबदी मसिदा ऑनरेबल गवर्नर ना गवर्नमेंट की ओइबा पॉलिसी प्रोग्राम एड्रेस तौबसे मसी गवर्नमेंट सी सही अमदा पाइकदबा मरु ओइबा इंपोर्टेंस मैम अदगी सही सिदा कवर अप तौगदबा सही सिदा थोइबा प्रॉब्लम मैम सिक्सी एड्रेस तौबने देन अखोइना मसी थेंथबा यारगदी अहान सेशन की निमित्तुगी सेशन दुदा
हाइबदी 5 सेशन दुदा अखोइना खरा नोंनिनी थेंदोक थिंगिन तौनरबसु सेशन दुमक्तदा लोइसिनबिगदबनी हाइबसी कॉन्स्टिट्यूशन दे इदुना लई अदुना मसी 5 ता खनबा 5 ता पीखिबा एड्रेस सी 6 ता पीबा यारबदी व्हाई नॉट सही लोइसलकदा फाइनेंशियल ईयर की सेशन दे खनबसु यारोइद्रा अदुना मसी कन्वेंशन नमा काइधरई हाइबसिमदी अइन ऑब्जर्वेशन तौजरी अदुना मरम ओरकांदा मसी अखोइना सही होबदा सही सिमकी पाइखतगदबा पॉलिसी प्रोग्राम गवर्नमेंट की अपाम मैम अदगी प्रजा की तौगदबा डेमोक्रेसी चटप लेबाक पाइखतगदबा मैम सिंगदो मधु अखोइना थेंधरकपसिना ngन खनब ngमहुदबसी लेबाक प्रजा की अचौब इशू सिंगदा तपथरकबगी मचाक अमा ओइगनी संविधान पीरिबसी अखोइ इनबना फगनी हाइबसी आई मिट नाकोंग ओइनबा ऑब्जर्वेशन तौजरी मरम अदुना मसीगी प्रैक्टिस सी मतुंगदा हंजनदनबा मिट नाकोंग ओइनबा इन थमजबनी सर लोइनना मसीगी ऑनरेबल गवर्नर की एड्रेस सिदा हानबदा थमी मसीगी आइन अमदी शांति रक्षा अमसुंग वाइल विचार हाइबा सिदा पैराग्राफ नंबर 4 सिदा थमी आइन एमेन तहोनिंगिबसी ऑनरेबल गवर्नर की एड्रेस सिदा सेमदो हनिंगिबसी लाइन से पाथोकचरके इरांग मरक अदुदा इंग 2023 की मे थादा मणिपुर ट्रांसपोर्ट सर्विस ना महिरोई लिसिंग मरी अमदी लमहांगनरबा मिचम कया साफरबा मफम द थिन की मसिमक सर यामना लाइबक थीबा अखोइगी गवर्नमेंट सिगी पीरिबा वाफम ऑनरेबल गवर्नर ने पीरिबा एड्रेस से मसी अखोइ मणिपुर द थोकपा इरांगनी लेबाक अमगा लाइक रोहिंग्यास फ्रॉम म्यांमार टू बांग्लादेश चटखिबा नत्ती मानसिदा अखोइ एडमिनिस्ट्रेशन लई सेंटर दसु बीजेपी की लेंगाक लई अदुगा स्टेट दसु बीजेपी की लेंगाक लई सर अदुना थोइबा थौदोक्तु साफबसिबु कराई कौई हाइरबदी अईगी लैरिबा युंबसिदगी हेना साफबसिबु कराइदा लैबगे पृथ्वीदा अतोप कंट्री मगा वार सोंगनबसु नत्ते अदुना साफगदबसी रिलीफ कैम्प सिंग साफगदब मफमने न थिंजिनबीबसे मसी गवर्नमेंट नसीगी पीरिबा ऑनरेबल गवर्नर पीरिबा एड्रेस से मपुंग फाना लाले मसी प्रजा सिंगना हराउदब वाफम ओइदे गवर्नमेंट की पॉलिसी असी सोइरे अदुना लेंगाक अमा लेना अकनब लेमाक यामना वेरी इफेक्टिव एंड पॉपुलर गवर्नमेंट मसी लेना अखोइना मसीदा साफगदब मफमसी ओना तैनना चलहनखिबसी मसीना अखोइ इरांग असी थेंथहनबगी मचाकसी ओइ अदुना मसी साफगदब मफमसी ओना तैनना अवाब मफमदा थंबीखरे ऑनरेबल गवर्नर की एड्रेस ते याउरिबसे हाइबसी थमजनिंगे लोइना ngasi मूव तौविरैबसिदा मूव तौविरैबा ऑनरेबल गवर्नर की मोशन ऑफ थैंक्स द मूव तौविरैबसे मसीदा मचा मयाम थागत पिदुना लेरे मसीदी होय सरकार हाइबसिदी सरकार ने याम ग्रबल म्याम खुदिमक कम्युनिटी खुदिमक असिगी मपुनी अमसुंग लोइनमक संविधान पीबा मदुगी हक म्याम सिंग सरकार ने सिनरिबनी अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी पुनमक सी सरकार ने मरमसिना तंदन गुंबा मंगान पिकलब मंगान थागतपबुदी चाउरब नुमित की मंगान मालिम पुनमक इंहनबा थाबल की मंगाल पुनमक अदो अदुगुंबा अचौबदा थागतपिरबदी यामना नुंगाइगिनी मरमसिना ngasi लैरिबा यामना क्लियर ओइबा पॉलिसी प्रोग्राम मयाम सिंगसे मसी वाफम से याउदे रिलीफ कैम्प दा लैरिबा जानबा थक्ननबा अदगी रिलीफ कैम्प साबी हाइबा कनानबु हराउगनी आइगी नुसिरबा सही चा कया संगना इपा इपुगी हांगतक्तगी सेंगलकपा सागलकपा मयाम सिंगदो मांगखिबा मयाम मदु पुनमक
ut on khraba matungda safagadaba mafamni haiduna relief camp da lakpase ngasi adamak mifum khudimakta milu pirang kangnadri sar aduna masigi policy asigumba kudakta sili aduga safagadabni haibasi laibak sida leiriba state sida leiriba mayam khudimaki laikai do सरकार की सिक्योरिटी थारे है सेंटर की फोर्स लौरीब मैम इफेक्टिवली ngakmabadi साफगदब मयुम से रिलीफ कैम्प ओइरमोय महाकी मयुम मयुम सिंगदो साफगदब मयुम ओइरमगनी हाइबसी मसी सुमाइना पॉलिसी अमु ओइना सरकार की तहनजनिंगमबनी लोइना सर पैराग्राफ नंबर 6 अखोदी गवर्नर ऑनरेबल गवर्नर की स्पीच सिदा पलकपद खंगी असेंबली की मेंबर तरुक याउना क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी सेमखी है मसीगी कॉन्क्रीट ओइबा सेमीबसीगी करी करी कानब फंगहनख्रे हाइबदी याउदे अदुना मसीदी सेमख्रे हाइबासी यामना फजख्रे सी सिदा तारिबा क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी हाइबा द लिटरेचर द सेंटेंस इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल अदुगी मसीगी कानब पोती अमता उबो फंखिद्री ngasi bokta aduna maram oirkanda masigi crisis management sigi kari lai outcome kari lai aduga kana no member sikaya lai haibasi leibak parja amasung mayam member mayam punamukta aikoi huji khangba ngamdri basinadi leibak parja mayam di karam khangangani aikoi gi member singchu khangdaba sida aduna masi crisis management si kari stage ta thabak tawkhre हाइबसी सु पनबीदे अदुना मसी मपुंग फाबा स्टेटमेंट अमा एड्रेस अमा ओइदे लोइनना सर पैराग्राफ नंबर 17 आइना आइगी अमेंडमेंट मोशन दा लाक्चद्रिङाइदा हाइबा ऑब्जर्वेशन खरसी थमजरगा आई अमेंडमेंट मोशन दा लाक्चगे मिस्टर स्पीकर सर पैराग्राफ नंबर 17 दा तंगाई फदब पोलम सिंगी सप्लाई की मतंगदा अहा की लेंगाकना कुपना सेनरी यामना फजखरेन अमदी ममल हेंगतपसु यंगसिल्ली सर मणिपुर सी इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ इंडिया मसिदा नंबर 1 ओई नंबर 1 ओइदिबसी मसिसु पोचे की ममन तांगबगी खोटबगी सी येंगो येंबियु सर ऑनरेबल स्पीकर सु अवाब मैम सी अखोई मसेन मरक तंग हातनी न लोन खंबिरिबनी पोचे की ममन सी अंगक फंगने योनिंग बते योनबा लौनिंग बते लौबा लौनिंग ब टैक्स अदेगी मसिदे सिदा सिस्टम लेतबा मैम बाजार दा अदेगी तुंगान ब जगह सिंगदा लेरिबा सिंग द तमदा लेरिबा अवाब मैम सिंगसी अतुकी मतिक यामखरे अदो मसिदा पोचेगी ममन हेंगत पसु यंगसिल्ली न हाइबिदिबसे मपुंग फाबा स्टेटमेंट अमा एड्रेस अमा नत्ते सर मसिदी यामना कन्कोटेड ओइबा यामना फजननबा वही वता सिनरगा मियाम प्रजादा सुम मसि उटवाई चाइबगुंबनी अदुना मसि आइदी यामना कॉन्क्रीट ओइबा पॉलिसी प्रोग्राम अमा ऑनरेबल गवर्नर की एड्रेस हाइबसिदी गवर्नमेंट नसिगी लेरिबा हिरम खुदिमक पॉलिसी प्रोग्राम खुदिमक सिनी रिफ्लेक्ट तौजबनी अदुना मसिदेसिदा ऑनरेबल गवर्नर न पीजिबसिददी हुजिक इंडिया की इन्फ्लेशन इंडेक्स ता अखोई मणिपुर की से 10.57% अदुगा तोप लमसिंगदना 2.1% 4% at the maximum 5% inflation rate मणिपुर 10.57 इंथोकना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेरिबा इंडिया की चाउख्रब लेबाकसिदा मणिपुर को पिक लेवल लेबाक असिदना हेक्ट 10.57 ओई अदैना 4 की मखा मैक्सिमम अखोई 5 सिटी यामना चाउरबनी अतैदी 1% 2% 2.1% मैम से ले इंडिया मणिपुर की सिददी हौजी अखोई सि इंथोकना वाबा फिबम मणिपुर की प्रजा रिसोर्स लेतबा अदगी इंडस्ट्री लेतबा अदगी सरकार की थबक तौबा यामना लेतबा लेबाक सिदा वारिबा मैम सिंग से सर मसी सरकारना मसी की सी करम मोंगदा अखोई की ममन हेगत पसिंग यंगसिल्ली है हौजी हौजिकसु ममांगदा हंजनजरो ऑनरेबल डिप्यूटी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅꯁꯨ CLP ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ CLP ꯂꯤꯗꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯀꯩꯗ ꯄꯥꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ adagi India gi Prime Minister gi message tongan ba aikhoi climate change gi message mayam singsina ujala mayam laktana gas connection mayam phangan gidna khotlindna aikhoi gi forest gi climate change leiba mayam singsi kokna ba haidana hojik thaina chatnaramba chakhum da leirang charga chak thongamba singdu amata leikhidrabani gas connection ngakta ngai hojik gas phangde ai sama gas agency ni adu agency leijeyaba adu hojik tha amada nongwada load ani pirambasina adi hapta amada chama yankai gumba cylinder se gari load tangkai phadabi chama pi then aduri akhoi gi ariba agency 30000 gas consumer lai cham yankai pira kra yeni adurudi masai gi lishing ani changwa lishing ahum lishing ani chanipan ai thokno wari praja singsi aduna masigi hairiba pochai maman hengat pasi yengchenabana hairibase parjada minamba amani masi emen ta hunjaningi akhoi price inflation si pochai gi maman hengat pase control to ngamdre irang sina haibanu bu hena phajai haini khanjai aba aduna masi emen ta hunjaningi masi asengna I'm coming to the point sir last ai atai yamna chachararoi aduga aina emen tawjariba motion si road map adagi the real core issue hojik manipur do thoiba saraina point si laktingai da gi amendment motion si laktingai da honorable speaker gi permission lojaraga house leibidi ba masung house dagi relate to biraga tabi di bale manipur gi parja myam punamakta aigi oibo hai amatang sar gi permission lojaraga thamjiri madudi hingsana karigumba kanab amata purakhide aikhoi solution ama resolve tawre harga solution ama poraga wakhal khandhanari harga da nungsi chanana aikhoi hanagi phibam da hanjilakna ba through honorable speaker through this August house aina su appeal su tawjari aduga ai point da lakjege sir road map si ngasi honorable governor gi address sida department khara scheme khara adagi irang sina me gi tang ahum dagi thokhraba matungda leiriba internet displaced persons mayam awaba relief game de leiriba mishi mina madugi compensation madugi relief adagi district administration ga tawba thabak khara panbadani sar atai health ki paikhatpa sahi magi policy program panba works ki paikhatpa khara asmaina namna normal oiba podamani hojik sir thamjaningi ba laiba wafamdi manipur ki si ngasi sini haiba ngamde hayeng kari tholkani tamba ngamde aikhoi gi manipur sida kanabu government sina security protection pibiri kanabu life and property ki protection pibiri karamba agency na akhoi gi honorable members sing including the ministers chief minister honorable chief minister gi di khangdre akhoi mayam gi protection sibu kanana protect to bigini it is a very much important questions to us masi puna makse masi sigi amadi periphery area da leiriba adagi khun thangnariba jaga mayam singsida thengnariba mayam Delhi government high adagi state government high security force thajali ngai somdana yum kaya masing thingamdana amuk mai thagre high adagi somdana shanti hanjale high hek hairu buga nongan buga brang ta tawri adun disa road map si ngasigi yamna maru oiba discussion on the motion of thanks sida second tawbidiba honorable member mahangnasu
नोंम प्लेटफॉर्म अमद हाइबिगी आई ममिंग पंजाब नते सजेशन अखोगी ओपोजिशन देगी सजेशन पिबिरकपदि फगनी अदुगा पॉलिटिकल ओइना ngang फरोय हाइना हाइबिखिबसु लई अदुसु अदुम कोट तौजगे अइना मदु साउनिंग नत्रगा फै नत्रगा फते नि क्रिटिसाइज तौ नते वी आर कमिंग टू द इश्यूज सिदा अखोगी लीडर राहुल गांधी जी मणिपुर की अवाना हंग लापसीदा मसी पॉलिटिक्स नि सजेशन थौबिरमदे हंग लापसीना सोल्यूशन पोरकद्रा हाइबसी अदुम अखोगी मेंबर सिंगदगी करिगुंबा प्लेटफॉर्म दा हाइरकपसु दुम यावी ऑनरेबल मेंबर्स मिनिस्टर सिंग हाइरकपसु यावी सर रोड मैप सि कनाना पुथोकदबनो गवर्नर की ऑनरेबल गवर्नर की एड्रेस सिदा रोड मैप सि गवर्नमेंट अमगी accountability and the responsibility masida palliba khara sidi akhoi tangai phadana pallibani road map se government na pigidabani akhoi gi opposition na suggestion tawba akhoi di handak leiriba situation sidadi MLA oiba su tokjarage tangai phadrabadi hai akhoi gi ideology akhoi gi principle मधु पुनमक sacrifice to nataba with the strength of our ideology and our the principle akhoi madu mayam do akhoi leijeraga government si ki torokpa matam da akhoi pandaf machine banau manga akhoi na matam punamak ta lawi akhoi sarkar si gi MLA yankhai ga manga leibasida akhoi ga hapsalaga humphuni aduna akhoi na तौजोब याबा मैम लेरबसु हाइबियु हाइबसी ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस की ऑनरेबल मेंबर पॉइंट तो आई पॉइंट नि लाक्सरी अमेंडमेंट तो ने है पॉइंट तो कई अमेंडमेंट याइन तौना हाइजदुरिसी रोड मैप नि आइन रोड मैप की वाफम जी गवर्नमेंट देगी लौजदुरी नि आई सिटी सी पॉइंट नि सिटी अखोई की राइट नि ngang की ऑनरेबल स्पीकर ने पीबी के नि खंजे नते राइट बिजे दबई नते द अदुना ताजबदो रोड मैप सी सरकार सिना मियाम प्रजाद अमसुंग अखोगी ऑनरेबल मेंबर्स सिंग सिदा पीबीगदबने इन केस कांग्रेस पार्टी दा और अखोगी ओपोजिशन दा पियु हारबदी लेबाक सि अखोइना ngaकदौबदा ngaयबा अदु नतबिदा सरकार सिना लेबाक सि ngaइबनिना पॉपुलर गवर्नमेंट लेइबना मदुगी रेस्पॉन्सिबिलिटी संविधान पीदिबा लाइफ एंड प्रॉपर्टी ngaकपा हाइबसि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ओइबनिना रोड मैप हाइबसि सु गवर्नमेंट न पुथोकपिगदबनी हाइबसिनी अना मैम अखोना करीगुंबा कांदा कांग्रेस हाइदना ऑनरेबल स्पीकर सुमाइन तौदना हाइरकपसि अखोना सजेशन तौ हाइरबसु तौबदी याय अदुम अखोनासु ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग कया तौसी हाइबसि अदुम सरकार दा अखोना पुथोकजबसु लई अपॉइंटमेंट सु लौई उजु उनजै अदगी अहानबा मेगी तांग अहुम हरकपदसु ऑनरेबल अखोगी सेल्फ लीडर अमसुंग आई इसा यावरगा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस सुदुम अखोई हाइजै मसी ऑल पॉलिटिकल पार्टी तौबी हाइबसि अखोई सजेशन नि अदुगा मसी रिजॉल्व तौननब पोट तौसी लाइफ ngaksi हाइबसि अखोइना जुम सजेशन दि तौई अदुबु अखोइदा करिबो कांदा रोड मैप से अखोइना पुथोकपियु हाइगदबदि नति हाइना इन थमजबनी अदुगा सरकारना अखोइदा पुथोकपिर कांदा ऑनरेबल मेंबर्स इन सीसीडी पांगबिरबदि फगनी हाइना हाइबिरकपसिंदु सरकारना पीगदबा सॉल्यूशन अमा रिजॉल्व तौनब होनबदा रोड मैप सिदी सरकार ने पीबीगदबनी हाइबसी आइने खंजबनी अदुना ऑनरेबल गवर्नर की एड्रेस सिदा रोड मैप पंदे करम्बा मोंगदा कॉन्क्रीट रिजॉल्व अमा तौननबगी सॉल्यूशन सि पंदे अवाबगी अनाबगी रिलीफ की लुपा लाख असु क्रोर असु काइथोपा अदगी लंबी की थोंग की हेल्थ की अदु तौ हाइबा गवर्नमेंट की पॉलिसी खरदी यावी सहीजमगी अदुबु लेरिबा हुजिकी यामना मरु ओइबा वायलेंस सिगा मरु ओइबा ओटी रोड मैप ती पंदे हाइन खली अनिसुबदा रोड मैप सि सरकार ने पीबीयु सिनी अदुगा अनिसुबदा कोर इश्यूज हुजिक थोइबा थौदो वाथोक अदगी वायलेंस सिगी मरी लेने कोर इशू आइना कोर इशू 1 कोर इशू 2 आइना थमजगे अहानबा कोर इशूदा
Honorable Leader of the House na core issue haibasi karino haina haibasi. Honorable Leader of the House na, Honorable Speaker sir, Honorable Leader of the House na thammi. News 9 dasu what is core issue thammi. Yes, I should to take khagi. Core issue si Honorable Leader of the House na thammi si Manipur da solution nama porak na haibasi. Core issue si karino haibasi am clear oina thammi. Ai mangar hanjan na tare. What is the core issue of the Honorable Leader of the House? Honorable Chief Minister of Manipur karino haibasi. Honorable Leader of the House na core issue si sumaina thambi. Manipur ki issue si Myanmar diki changakpa illegal immigrants singna thokhan bani. Adudagi changaga forest area singda laihraga poppy plantation tawrei forest kok thorei. Aduna madugi potu thingnanaba hotnabadagi madugi thabaksidagi irangsi tholkhibini haibasi. This was the core issues of the Honorable Chief Minister in the exclusive interview of the News 9. Aduna masigi core issues si karigumba kanda akhoigi handakta nauna kakhiba Honorable MP singna Parliament da wangang bada core issue thamde haidana BJP gi spokesperson singna core issue thamde hai. Anu core issue si masigi matang da Honorable Leader of the House na haibine Congress da core issue puthokti haibine adagi core issue di Honorable Leader of the House thamgi bagi matang sida core issue si sir illegal immigration si kanana tawgadabno. I am coming to the core issues. Illegal immigration si immigrants here masi kanana thingadabno aduga karamba pambaina thingadabno haibasi aina suggestion oina tawjarabada sir. Sir masidi central government ga maramdi foreigners mayam change hairabanina adu masidi state government gi magi active intervention and central government gi matengna masi illegal immigration changakpa sidi thingadabni haina aidi laujai because we have our law, we have our constitutions that is there in the constitution, that is Foreigner Act. Illegal immigrant foreigners changak bahaibini adurugadi karigidamakta sarkar asina madugi matam chana mafam chana madu dictate taunanaba deport taunanaba with the help of our act akhoi law of the land madugi karigi haptagi thagi sahigi karigi illegal immigrant changi haibasi foreigner act palaga karigi matam chana tawbidabano haibasi that is the accountability of the government and the responsibility maram maduna sir madugi foreigner act sigi makhada loinamak aikoi hana act ama semaga law lejaraba since independence foreigner act is there adugi pochi karigidamakta Dr. S. Jaisankar, Honorable Minister of External Affairs, and also Matamdugi External Affairs State Tegisu Minister Oiramba, Sahimanga External Affairs Minister Leramaga. Core issue haina Leader of the House the Putoibise, Masi Akoigi infiltration of the illegal immigrants in Hairaga, Akoigi own External Minister, External Affairs Minister Leva. I could stay taking. Then Aduga double engine BJP Gilenga Sigi Center, the external affairs, the Matam Piraga, Karigi Matam Matamgi, High Mayam Sing, think that we hold up no, think we hold up no. Adiki again, sir. Karigi Lenga Sigi, Masigi, core issue, High Putoiba, Wapam Karsida, Poppy plantation Zibo, Prazana Tingugadabra, Madugi, Ek Lay, Madu Tinganabagi, India ki ain lejaba ikhoi law of the land lejaba sibo karigi miam da haige dabno
नत्रगना कनादा हाइगदबनो नत्रगा कांग्रेस पार्टी दा हाइगदबनो बीजेपी लेंगाक सिगी अखोइगी इंडिया की लो लेजबसी मधु इफेक्टिवली तौब ngमद्रगा करिगिदमक्ता कोर इशू सी मसिदा खोइरांग खोक्सायुनदना लेबिरिबनो हाइबसी आई थमजनिंगी अदनो मसी this was the presentation, this was the statement regarding the core issues of the Honorable Chief Minister. Adagi anisuba core issue, sir. I couldn't khali me amagi value masak fazaba haibasi me in the tarkadaban. I isai tundun I sak yam fazai, Sarukan Mali, Hema Mali, ni Mali, Isan Tagalaga, I sak fazaba yarway. Aduna, sir. Core issue number 2 sida ina thamjaningi bidi aikhoina ujabadadi lengak asina paikhaliba lengak administration si masida aikhoigi suggestion oina core issue oina thamjaningi bidi ngasi aikhoina manipur da thoiba irang sidi akhang hei kayana khalli akhang hei kayana thammi khabar kagas kaya da thammi मणिपुर थोब इरांग सिदी बीजेपी की लेंगाक मनुंगदगी थोलकपा इरांगनी हाइदना हाय करमना हाय करिगी बीजेपी की लेंगाकदगी थोलैबनो हाइना हाइबा हंगबदी आइगी कोरी सुसिददी लैरिबा मिनिस्टर सिंह लैरिबा एमएलए सिंह पुक्चेन अमता मानदे ngasimak एखोय नुसिनना एमएलए हुमफु मयाम नत्रगना रूलिंग खक्तगी अखोय ओपोजिशन मंगा खक्ता तरंग तरंगना अदै तनिक तनिकना लेजबनी अखोय खक्तंग हुंदोक पिरमसु बीजेपी की एमएलए यांखै मंगा सिना Honorable member, waro bibidi ade kitang point do na lagsa. Point ini. This is the core issue. Point lagpiro. This is my core issue. The core issues of the chief ministers, I understand. I am not repeating the issue, the points. City bias like we can acquire. Bias came legit point the lapio. Point in a luxury, see high the opposition, motion, support or Haram Sako, I brave. Akwai Hizabani. Having new point to the core issue in luxury never. And Lengaxigi, BJP MLA Singa. I could not Uzariba core issue the Lengax Degi Tolopani, Chief Minister Oibegi Lamjen, Adegi Tazen Adabegi Lamjen, Adegi BJP की लेंगांग मनुंग दगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पियो हाइब खुयेक पिरगा थादोरकपा मसी दगी थोलकपा इशू ओइगनी मसी हान थेंबिरबदी मसी हान यानरबदी व्हाई नॉट प्राइम मिनिस्टर मणिपुर द कौबो ngमगनी खली अदुगा अखोइगी सोल्यूशन जी रिजॉल्व तौबो ngमगनी खली करिगुंबा यांखै मंगा सिना पुन्ना यानरे हायर कांदा अखोइ मंगा सु तुंगदा दुम इनजरदबनी सर I told you that this is a suggestion. I came to Kanamti against Nati. My Amsiam Wab de Gito Germany. Aduna Yankai Mangasina Yanarana, the leader Paminagera, Manipur, the Paminera, even in Manipur, City Convention Center, the Pambukanda, Honorable Home Minister Lakiu, Prime Minister Lakiu, Equi Solutions, Equi Emily Mayam, the Yanarni, Hibamatamda Masi, Honorable Prime Minister Kang Lakunga Mui Kaleo. Aduna core issue di Irang sigi core issue di BJP government degi tholpani anu core issue ji masi lotion ji issue ji violence lotion ji haribdi MLA yankhai manga sing tang lotion nabiyo aduga phami nabiyo honorable prime minister unarabagi appointment supirakani home minister anytime unarabagi appointment supirakani aduna masi gi horok phamse honorable leader of the house na piriba core issue adusu adum yai I quit negate of the vanity. I quit you call issues you love you. I quit you housey. Karigumba Imung Amada Masaga, Mamaga, Mapaga, Nupiga, Kanabamatam, the Imusibukan Bakanda Santi Pangadeki. When the normalcy, when the peace is maintained in a small family, then peace will come automatically. Same thing, government Siki Manunda. Amaga unaba hui hodonga yanada batona unadaraga khanaraga ada dili da sahi ani kem tawna leiba sidana kangbu mun leiba aduga ngasai leiba asi kramaina santi purakani maram masina core issue di masisu amani ai core issue 1 honorable leader of the house core issue 1 adusu masida masi happy you adagi ai khoi core issue masi happy you
ꯑꯗꯨꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯀꯣꯄꯤ ꯈꯔ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ khara yanthale habisi this is not a core issue because as you mentioned in the exclusive interview of 9 News then core issue is not mentioning here but when you speak about something about the core issue to other platform then you are saying core issues poppy plantation na thonba adagi immediately adu si mayam singse masi foreigner ek ki matung ina minister concern to biraga tim chat piraga akhoi gi core issue si pakhat piu aduga enforce to biu police enforce to biu dictate to biu deport to biu kari gi foreigner ek lai jaba sibu akhoi na kari gi atopa ek myam amamu imply to rugni kari gi amuk akhoi na thiru khigani we have our own laws adugi matung ina hairiba core issue honorable leader of the house na haibi ribadu pakhat piu aduga madu enforce to biu so that the akhoi PC soitan lakhani haibigi achet ba thajabase akhoi thamjeyeba aduna aina hajariba core issue aigi core issue honorable leader of the house ki core issue policy moina hapiu masi amend tawbiu thank you Mr. Speaker sir for giving me some time honorable members sing namang my observation amendment sing thambi khrabani honorable leader of the house na statement thambigani Honorable Speaker, sir. Honorable Governor, Magi statement, Magi role sidida opposition ki senior member yauna, member Ohum, member Marina. Amendment motion pukat pirak pagulena. Wapung kayamuk thambikre. Madugi matangda ai wafam khitang hamjanaba honorable speaker na matam pibi dum tai thagat chagi sir mayam su dum khange governor gi speech sida haining ma mayam ama leiraga su matam gi time gi constraint leibanina pungani changna ojiki loina point mayam loi hapaga ngang ba ya du sang ba wa ba mi gi adagi time gi value madu yenga kanda point khara katang hapaga loina sugaina hapta bani adu point sin ya ma sure na ya han bada thamjage sa sum point khara sum ai clarification to jara bada sai gi honorable senior member opposition gi na haibi gi ba Sari kogi hojik leiba Manipur gi issue sigi da tang sang na sum sathari sigi khwaidagi maroi ba de issue se bhap tamina da issue se khoi bhap tamina da kari noise masi bhap tawa numita di loi fani bhap tamina da rai honorable member megana haibado Sandi la e haraga horen ne ka thuye do Sandi la e kaina phong haibi ab jante uji Sandi la e na ina media dam biro de ba yete la woi de kenom thon na be to bu su masi su yauri kanano khang do ta hun na bo khon na lei dai aduna Sandi la e ga sai na ngai ngang ga su si ma tung le di ngang ga to min na hon na ga dam ai no ai sa Guwahati chalaga to min na ai Guwahati chalaga na asonge khoi honorable MLA sang khara unai tongan khangdana bo hona bani moisu khangan bi noen the civil society organization sinau sing dugi kharasu nei moisu khangan bi noen photo ka phande adu aina hayang record oina mai taraga ina ama katang di kap madu go de ta wa to bi raga hoji treat to bi dana ai khoi phanna de ai khoi sincere oina de ai khoi issue khangna de khangna bu su hona de sai honorable senior member na hai gibido illegal migrant la hai sibu ai Assam Rifle da hangi Assam Rifle ge officer na akoi kun cha ga ngai hai bi ko yong kaya house kamai to na kamai na mislead to ge jing bio
मियाम से मणिपुर मियाम से अदुदि असम राइफल द खुन जंगा nga illegal migrant leite habine haini do som the satellite mapping uttana village hengat masing uttana sahi pidana mafam pidana district pidana ullabado huji baw illegal migrant na ikoisi demographic imbalance wa hele se yada ba mi leide ba manipur that is the reason why sigi issue si thang da bane issue si samana na khamin ra ba ya honorable Rahul Gandhi ne lakpire me do appreciate war ba tawr ba matam da lakpo do ai thakle ama kari hangbiram be awana tar ba relief ta leiri ba du unaraga kapminaraga emotion tawr ma jakre leader social leader kharsu unaraga civil society me unaraga na tra government gi mapung oi ba officer sing unaraga kari no na issue si ba Manipur ki issue si what actually kamai thol kono si ba tamai to no kari no hangbiram brene emotion si da ha kappe ha laure lan si ba khoi thon bro lan si kana na kamai to kino si ma mai khangbiram tro high court gi order ma khak schedule tribe maitei si schedule tribe chanba chandaba gi matang da order ma tholok pa gi madugi rally du adugi against sapada rally ni harga rally du gi khudong cha balorga micham praja khundra landara kibani ha bisi mayam kam gira bunatran landara iba kangko du da hangado ba question du so iba victim da hangagi pakum phangaro ta se mang asi thokri ba kano si hujiki puthora iba mayam du di asa huji honor me gana hai gi ba dite kana to gi comment to gudam ni mamang tawram do so koina to bo hore foreigner ek ki makhada district sing lei ba sp sing se moi se fro foreigner returning officer moina foreigner sing hi detect to ya me deport to be moi ngam me sa madugi matung ina ne ba koina home ministry dagi nang sumai to gana noi gi Mizoram amadi Manipur mapandagi sangai ba mi sing do madugi biometric loba aduga eye scan tawba aduga negative citizen piba hayang India gi citizen oi be yadana ba madu hauro thuna loisalo haidana maramdi aina me mayam je purga ada honorable prime minister da mamangi tangi ni sir mamangi tangi ai gi akoi an ba tamdu da salaga madu mayam du uruga to kan da some district khar da constituency khar da 57% voter henkal eba 50 henkal eba sigi pom mayam je khoina check ta hoda na sum leira kan da khoi indigenous population ne leiriba masing su yam da ba khoi si sahi tara kun matung da kari wer ka da gi haibu ne me ngasi ai de si da phami je isa isu mayam lakha da bu su phamu na bu gi india me khoi na ngasi tok jari se lanai gi na te birena paisa uran bai na te lau bai na te scandal gi na te si sidi leba ke be yam kori su no sa bi gi do aduna khoi kori su bhap ta di bu si ai khoi le minari ba member mayam opposition ruling praja mayam na Manipur na hui face to riba issue ngasi dagi na sai tara kun matung da face to ka issue adu ngasi sarkar na kari lokhot ubadagi tawro inoi je khangmin na di sigi issue si yam line loi ni madu khoi khangmin na da mina hu si emotion da kana na relief camp da lai ning da gen relief camp da lai ning basi honorable speaker sir kana yaw ka da ge thok hiba thogdok du na thoning da ba thogdok du thok ba da gi relief camp da lai ni adubu relief camp da leire na koi maximum best level da ngasagi crisis committee ga na harido yes ai honorable mla madam dagi koi yamba ke ba hoi ta sa hoi tor kan moi mari manga gi sem kan oi chen chel halim manga gi sem kan oi chen chel halim irang thol ka da ba mari bhap ta na da ba mai tha ba sang ge to bu yaw madam ma do ngai kho thema ya ma pham thema ya da pham da ngamho da ba police hajali adumai tor ga lakhi ben aduna aina yam samna ai yam sang lo ke yam samna ina mayam da hajani se issue jong dang khoi bha phajana tamina se drawing map khun masing hengalakpa mi masing hengalakpa kai de hengalakpa ga do loina uminar ma tung da o siri ma pan da gi chang pa mi tom na khoi si masing he gi do re na to bo er bo le ba du bha tar kan da
इशूसे सॉल्व तब यानी अं साइजगी राहुल गांधी जी लामे याम हरावरे लाम इदु अखोगी कहीं केम रिलीफ केम सिंह चंगमगा मैम उनरमगा गवर्नर चंगमगा हनग्रे आई उननिंगदसु अखोई चीफ सेक्रेटरी अदे गवर्नमेंट की लेरिबा डील तौरिबा कांगुजे उनबिरगा नत्रगा एक्स वाई जेड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उनरगा ए नोई इशू से करीनो कमाई तौरगा फगनी करी दौनी हाइबा खितंग सुगा तौबिरमगा दे अखोई नुंगाइगनी हाइजे हाइजबनिदा मा लाखिरमनिदो अखोई एप्रिशिएट तौई अदो ngसागी याम तोइना प्राइम मिनिस्टर लाकपा याम तोइना अदगी प्राइम मिनिस्टर ngang de हेक्ट सोशल मीडिया से प्राइम मिनिस्टर वा ngang ने हेक्ट पोमचाई चाइबनी ने हुजिगे सोशल मीडिया दे फमुंग फमगा पैसाना लेबा मयाम से लेरमिना ओइदबा संतोकु मयाम से अदुना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ना अहुमलंगनेब मणिपुर की इशू की मतंग nganglish अहुमलंग अगस्त की तारीख 10 दामा पार्लियामेंट फजन ngangrajane I got the recording adage amuk लाल किला दा 15 अगस्त की ऑनरेबल स्पीकर सर इंडिपेंडेंस डे की लाल किला के अखन्नब स्पीच द जस्ट 2-3 minutes 5 minutes की मैं याद मणिपुर की मरंद ngange अदु मतुंग दा मोहनद जुलाई कुलुम दोइदा अहुमलंग नि मान ngangish अदुबु सिदैदा हेता अखोगी ज ngangi de ने हेता संतोक किदना इलेक्शन ममांग द पूरा अखोइसे प्राइम मिनिस्टर से पूरा हेता पूरा लोथोक पी की बनी हेता इकाइबा पीबा हाइदारे अदुना अखोइसे सिंग लेत्रबा अदुना अखोइसे खरा इशू से फजन मामुत तामिनबा म संगे लेबा की इशू ने सिदे ऑपोजिशन की नते रूलिंग की नते सिदे अखोइ कम्युनिटी की अखोइ जाति की लेबा की इशू ने अखोइ गवर्नमेंट तौरिदो लाले हरगन लाले अखोइ विड्रॉ तौगे अदुगा हेक्ते सिदि पीसी हेता कनो रिलीफ की एमसी होजे हेते थांगजे लुरजि के यागदबो पोनते सागी दमाइन थांगको थांगिन साकप की थांगको थांगिन याना मी सिनग्रबा मी चानी चानी सिनरबा मयम मकै तुमनरबा पेंदबा मयाम मन फुमंग लेनरबा पोने सिदा नंग हुजि खरा संगो गाइन थबजिरबा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी ममांग थोखिबा थोगदोकता अखोइना मियोई ममन याम मियोई पुंसी खरा कनबा ngамहौदबा यस आई रिग्रेट इट आई सामक मदुगी दमकै रिग्रेट तबै सानै सबु आई एक्सक्यूज तोगदबनि पामने अदुबो मखादाना दि मदुदी थोलगुमसे मयामना हाय सा अपोजिशन साइड इंडिया इज ए सुपर पावर नि मिलिटरी पावर 4 द लेबि यस मिजोराम द तोगिबा दमाइना बॉम्ब थादरगा पेट्रोल हिदरगा तौबुदुदि लाई बट एखोइ सिददि अदुसु यादे करिगी इनफ्लक्स तौरैबा कांगबुगा हानगी ओरिजिनल लेरिबा अखोइगी इचिनि नाउसिंग मिक्स तौर लेख्रे illegally influx तौरैबा छिंगा हानगी अखोइगी ओरिजिन लेजबा इचिनि नाउसिंग सिगा मिक्स तौरगा लेग्रमिना मदुगी हेक्ते एट रैंडम तौबुसु यादे अदुगी लैरिबा सीरियसनेस डिफिकल्टीज अदु मयामदु लेरगनेबा अखोइना सिक्योरिटी सि लोइना हाना थम्मगा नाकल अनिमक्सि इंधन हलगा तपनो चि पीस प्रोसेस हौरैसे मसाई ऑनरेबल मेंबर्स इन हाबिगिबा अखोइगी ब्लूप्रिंट प्रोग्राम अखोइगी लै बट गवर्नमेंट की ओइना लैबा पोनी मदु कनागुम्बा खरन आइ ngसाइ जेबा दमाइना सबुटेस तौनबो होनदबा मीसु यावदब नते अदुना मदुगी पोट मयाम दु अखोइ कॉन्फिडेंशियली अखोइसु थम्बी अदुगा मदुगी मखादने अखोइ सो मेनी कमिटीज पीस पोरंग होनबदा स्पीकर सर से फम्मीबा अखोइ ऑनरेबल मेंबर हिलेरस कमिटी अखोइना संगुबदा नुआयरो हायदा हिलेरस कमिटी की चेयरमैन ओरकांदा मेंबर मंगा की कमिटी सेमगा खादना उनानबो होनबा उनरुबा ऑनरेबल एमएलए सिंह दिल्ली द चलकांदा सेंट्रल एजेंसी की मखादा होम मिनिस्ट्री की मखादा अखोइगी एमएलए की रिप्रेजेंटेटिव खरगा असोम की साउरिबा ऑनरेबल एमएलए सिंह की रिप्रेजेंटेटिव सिंह दिल्ली द उनालुबा
Nagaland unaruba series of madugi events. I'm going to madugi not that tarik loinally. But adu madu exposed to buyadi. Madam de akoina taledi conclusion ni piece to ni. Amana detect obudo akoina. Thola ibalansi sagi court ki dune aduga main aina core issue haibudi. Akoina ngasai sena member na haigi badu maina akoina committee ma seme. Madam the illegal migrants Myanmar on the Gisang Passing Kanto Kadabanina, Myanmar on the illegal migrants and Isayamana, Isili now, Amadu Oibanina. Adu the Hayang Maitaina, Chairman or so by a Samasakani, Nagana Chairman or so by a Samasakani, sir. Lepa Hokipu, Honorable Minister Dubuma, Chairman or Helaga. Tigatpa Hobuni. Tigatpa Hobusida. Honorable Member Kamuja, Aduki Moigi Cabinet Subcommittee, Duki Makada, Commissioner Home Yob Committee, Moi, Police Yob, Timamaga, so good Timamuli. Hide but Tim Sitorkan, Honorable Speakers are quite Tenopolgi area that came to Holaga. Kun Nimpumu, one by one Changa Tiba Hogune. Kun Nimpumu, one by one Changa Tiba Hobasida. Mioi, listening Aniga, Samariga Marifu Pangmane. 2,480. High about 2,480 is a quick celibate membership to Torkanda. The honorable member of Angosula, Masmasan. Biometric logan of Cotton Mayam sit Torkanda. Makatana Satabamatamda, Biles when a Targal. Honorable members in opposition members in Masi Munna Kangan Bio. I couldn't Maduki movement Horukanda Hanbagi. Kun nimfu mukhena kamjong ne tenopal ne sandel ne chorsanpur ne sigi district mari sida kun nimfu mari gum basi thiba horpa kanda lising ani ga samri marfu phangmune lising ani ga samri marfu si phangaba matungda ai khoi si amuk ne mathang changjen ge mathang kun changge na tawba kanda kunja sing du na tholaga manung di nongoi kamnari changba nungai roi hana sajik tampaki area dagi ai gi members sing si halakhi bane Madu Halaga, member my am saying with the Pautame, Sarakoi Shmaina, Sigadi, identified Tore, Sigai Shmai Tore, Adugata Topa, Kuluina Targal, Remesa, Usinas Maika, Usasa, I want I got the video, I want the video. Kunuina Taral, Remesa, Duga Manung the Kun Kertai, Manungi Kunu Ying, Changi Habakandi, no my camera sang but no I row anything. Hiders are Musi Halaga, Madu the Pautamabani. Or do the Ramai only had a matang, I quite Kanaraga, Lading Makhatana, Soshanpura Kadida, Kamaito Sige and a tongue a marks the neighbor, Sigitogoxi, Court key, orders in La Haga, Sigitogoxi, Tolokibine. I don't know going aside, Kananaka doing the Aquin Akadoini. Aquina Kandoka Horina, Aquina Tiva Horina, drug soup, copy soup, Aquina Yantapa Hobogini, Nasiba water more than 19,000 hectares of poppy plantation I could destroy to Gray. Drug Pabada honorable speakers are more than 60,000 crore. Record ni. Loy Gray, a quick lepte. And the Sugumba Mayam, Mayam Labaninda. Adukumbatu the Sokiba, Mapandaki Lakwasing, Yaurkanda, Highway Posse, Insel Lakoso in Oigani Hybrid. Adunasagi, Masibu Kamaita Tokibuno Hybrid. I subdued this Oibanina Hyper in a Suyaroi, Madam the Madu Supreme Court instruction Makada. Retired Chief Justice Samatorga Committee Siamakanda, Ramai Siamonokedo Bunoina, Laikre, and a Hizabani. Adunaina, as I NRC is a quick common demand. Beziar Gida, Mayamna 1951 Haisa, but Adubu, I quite inner line permit key, inner line permit. To give Matang, the 1961 the Beziar, but 1961 of them don't know by the NRC to Rogosu. Sender the Quitanari. Otherwise, I have the NRC Gumba. NRC to give advance when a Quazi, Kanogi Makada biometric logo corporate, hold them, Kantopo, Hore, Hibini. NRC who's in Manipur status and ability, certain of Mamayana, demand Tori, Aduga, NRC Gumba, NRC Johi Madu Kantora, Tadorokoni, similarly, I quite Sumaito Gana, Horner Eki Makada biometric logo, I. Thumb impression logna foreigners detect over deport over Hore and Hijab. In an permit to Loina Punamaki Tamin Namania,
कहीं खतर नते आई ऑपोजिशन लीडर खतर नते प्रजा मैम इनर लाइन परमिट तानबद कहीं तौखरीदुदी मी सिखरीदुदी छात्र महिरोइसिगी मैम सोइनाइब क्या याउगी इनर लाइन परमिट की वांटेड लाउथोकना रतन होइगे फाने तौगे मैम याउगी मैम ताली अखोइसु एमएलए मैम से ताली अदुबो अइना हाइजबदी पार्टी होइरबगिरा कोई बीजेपी की सरकार मतमदा अखोइना पूरगा लाए हाइजबनी अदु तानबददी मैम प्रजाना ताली आई तानदे हाबि अरोय बट बीजेपी सरकार मतमदा पिरकपनिना अखोइसु बीजेपी में ओइरमुदर मदुगी खुदोंग चाबे एडवांटेज दो लौनिंगबदुगी बीजेपी सरकार दा मतम कुइना 1990 दगी लागो फॉरेनर इशू की और मितो की अदुगुंबा कनो आईएलपी दो अखोइ मतमदा पिर एपोरे हाइजबनी यस फेंसिंग खाबा होबिरमे याम सुमी से हाइबिरतो सेनान मेंबर ना हाइबदु यते बट मयाम अमा लुप मयाम अमा संगा थिंगबनी खंगले कइनि खंगले सुंगलोइ लोइदना लापदो अखोइ मतम से लाकाना लोइसले हाइबनी अनौब खाबा हौननब सैंक्शन तौरे हाइबनी खारे हाइब नते अनौब खाबा हौननब सैंक्शन तौरे इवन अते अते कनो सिंगदगी हुजि लैंड कंपेंसेशन लैंड एक्विजिशन की याम कन तौनदना किलोमीटर अम्मा कुनमुकी याम थुना तौरी अदो अनदर 60 मने मदुदि इन प्रोग्रेस लेरे हाइना आई अदमाइना थमजबनी अदुना सही कंफ्यूज चपीदनबा इनलाइन परमिट किसु कोई मैम पुन्ना तामिनबनी प्रजा पुन्ना मदगी दम का आईटी दगी छात्र कया इमा मैना पाइबी कया अहलमन कया वाना ताखरबनी सिगिबा यावरबनी सोखिबा यावरबनी अदोगा हुजिगी एनआरसी हुजिक तालिबा सिंगमनि तमनिमंगना तालिबा एनआरसी सिंग साइ सौगतपी ये तो वेरी गुड आई एप्रिशिएट वे बट अदुबो सोनिया गांधी जी की मागी प्रेस ब्रीफिंग अमा इन ताबदा राहुल गांधी जी की प्रेस ब्रीफिंग अमा ताबददी एनआरसी का यारोय एनआरसी कोई दरकार लेते पामदे हाइबगुंबा ताई अदु होय आदगी मोइना आद यादे हारगसु सिदा अखोई स्टेज से लेबिरिसिंग अखोई तानबदा याउमिनसे दैट इज गुड अदुसु अफाबा पोट अमनेमदु पार्टी की ओइना थमजबनी सिमना अदु अमना अखोई हुजिकी पैसा खाइबा खोटपा तौरिबा मयाम से इट इज वेरी सॉरी वेरी अनफॉर्चुनेट ऑनरेबल स्पीकर सर खंगौदबा इरांगसिदा थोलक्तना मॉब ओइना मयाम की मॉब ओइना लिसिंग थोलक्तना सेक्यूरिटी ने कंट्रोल तौबगी बियॉन्ड चटखिदना मी मयाम दो कापगा हाटपसु यादबनिना यामना नुंगाइतब सिन खरा थोखरे मदु लेबाक सिबु कन्ननब जाति सिबु कन्ननबनि हेन खलगा गवर्नमेंट के साइड के अमि के साइड के याम अकनबा मियेंग येंगिदबा अकनबा एक्शन तौगिदबा अदु मदुगी खुदोंग साबा लौरकान हुजिक्सि मणिपुरदा यामना अनरेस सिचुएशन अमखक क्रिएट तौरपसि आई याम थीना नुंगाइते हाइरिबा पैसा खाइबा मी फाबा पुनबा कनानो करिनो खंगदबा जात के थोलकपसि मसि आई अकन ममोंग निंदा तवी ngसाइगी ऑनरेबल मेंबर अमना हाइकिबा ऑनरेबल गवर्नर की स्पीच ता चीफ सेक्रेटरी सु एडवाइजर सु डीजी सु गवर्नमेंट हापे हाइरमनिदा पुंग मंगा ताबगी टाइम एक्सटेंशन बिजे गवर्नमेंट हापे हाइरमनिदा नहांगे गवर्नमेंट दा पावर लेट्रे से गवर्नमेंट पावर ले मयाम हाइना हाइबदो यस गवर्नमेंट इसे अखोई से डबल इंजिन ने एडवाइजर हापकपा चीफ सेक्रेटरी हापकपा डीजी हापकपा इसे अइना हापकद बोरगसु आदगी इंस्ट्रक्शन दुगी मतुंगिना मरमदि इरांग दु थोबनिना हापकपनी मी सी ऑर्डर थोए ख्वाइदगी मयामना खंबिगदबदी यूनिफाइड कमांड हैदना हुजिक लेरिबा सेक्यूरिटी असुंब लॉ एंड ऑर्डर की करीगी ऑपरेट तौगदबा सिगी लीडर से लीड तौगदबा से यूनिफाइड कमांड से अयाम मतम पुनमुक्त स्टेट टू की चीफ मिनिस्टर न होइबनी मदुबु हुजिक थोइबा मणिपुर थोखरिबा घटना दुगी मतुंगिना मैतै यमदी तसेंगबदी थौदोक्तु सरकार का अतोप कांगबु खरग थोपनी
ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟꯒꯤ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯤꯗꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯆꯂꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯋꯥꯏꯠ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤ ꯈꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ khitang ngangasu saasu chairasu khitang value leina khitang tauhanningi aduna honorable member karana economic package habdu yes akoi economic package hana hek hauropagi da koi honorable prime minister gi da koi 2000 crore guma thuna athu da pbi koi masigi management package si tongna ba na tawbune do 500 pidai akoi sidai da ngasai gi budget speeches yawbuni 500 pidai ado ai handak chat padu su ai mo hairami smai smai na khuji plus 1 rak thoya hell storm lai gra adu ma takta irang sina thoba sing sigi yum si thuna sadaba yaroi hara hoji saba budi honare yamba adu ragasu mai magi mafam da hanjalendaba yaroi da banina haidana tawdana ai hairami adu soidana flood kisu kari kisu asoba paisa khradi hoji pirai bisigi matak khara pirakane habigi thajabale speaker sa aduga amana ngasagi akhoi buffer zone haiduma Manipur police ki akhoi tweet su thokra bani aduga order wan su thokki bani subject to confirmation tweet yes Manipur police ki official tweet Manipur da buffer zone haiba leite buffer zone laina khaidok pa leite sensitive area aduga vulnerable area na khaibadi lei haidana aduma sengtokra bani adugumba maduma akhoi bhap taminasi adagi sai railway line gi do railway line si hoji yamna speed dai re adu balaibak thibadi irang si thokrangai mang da yam sathiba landslide to budu da land compensation gi sayen amama leibadagi singi area gi si mayam ne khamgi dongani land ownership laitaba pata gi laitaba adu to adu gumba problem sina akoina compensation pi ge harasu adagi compensation pi ge dabsu niyom na khitang madugi sayen na mayamam leibadagi madugi sayen na baduna thengda bani ado ingana aina han chatpada railway minister su ai gunaraga phaminaraga tawbudu yam athuba matamda akoi moigi adagi mi tharani aduga hujiki dispute leibam phamdu settle donaraga athuba da railway line si imphal gi honnaba koi honari pandam thamjari haidana thamjage aduga ngasai relief camp sing da leidiba sing si mayum hanjannaba honorable senior member na yamna emotionally haibdo ikoi samane ikoi se yam leheninge adubu moigi life ki security duna moi hena maru oibanina somda koi political solution chama wari watai sanaraga yanaba ma porokti bhogde yamna sangba yaba security nai koina provide to bongamba security na ngak bongamba jaga singdadi loina sanghalle ayama hanjalle mayam tabirangani aduga yadaba jaga kharadudi ikoi politically solution si tang nena taba ma lakri bawdi ikoi moi hek tinjan bai du dharma thokte nungai roi haidana koi leibani aduna huji aigi thajabada koi sigi species da su madam gi da su yam phajana yawre ikoi yum thado ga lakpa sing khunda leida hanna ba koi kanna honori haidana aduna I mayam da ina appeal tongning buse ikoi mayam gi cooperation support sahajok changi issue ji phajana koi khangmin ba changi aduga karai bhawboda tawdoino kari bhawboda tawdoino si tawmin ba ma changi hoi aikoi mayam na government na tanba Manipur praja mayam na tanba NRC National Registration of Citizenship masi hujik aikoi gi ichilinaw singdu gi site gi mogi apex body minasu provided under the if the Supreme Court agree to supervise
और सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन मखाद होरगदी मोय अदुसु यानिंगी हाइबगी मोड फोंदोरखिबगी प्रेस स्टेटमेंट थोलखरे ngarang nahan maksu yam nungai ba mukhoigi loop kharadagi organization kharadagi khoi singda poppy drugs poppy thariba drug thariba tawba mayam se khoi totally masi khoi thingadabni haiba tholakhare yam positive oiba pot mayam am lai aduna hujiki aikhoigi core issue haragadi illegal migrants khandokpagi pot am khoi NRC du la amina NRC du tawba yai hairamnina somdagi su NRC taw haibanina हाइरिबानी सिदा मीटिंग पॉइंट नमा ऑनरेबल स्पीकर सर लापगी ममी ताई आई अदुमा हंदक चप कांदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर फजना ब्रीफ तौरमे विथ मोइगी प्रेस रिलीजिंग यावना अदुना हुजि मोइ आदा जु सोइदना सेंटर दा नाकन अनिमकी टीम सोइना कौरकनी हाइबगी थाजब लै ngasi hayeng se su sit manungda chouba group khara akhoi peace oina akhoi shanti oina akhoi लेमिननी कोई लेमिनब पामे कोई कुछ थाना रोसी हाइबगी अनाउंसमेंट लाखपगी थाजब लाखप याबगी थाजब लै अन वाफम खरसी हाइजरगा अदुगा सेंटोक्चरगा लोइना वन बाय वन इन डिटेल सत्रगसु सिगी ऑनरेबल गवर्नर ना ngangbiramiba sida magi speech mana thambiriba pot punamaksi ai support tawjai ana hairiba sidi mayam pass tawbina bai muk tawjai amendment motion asi withdraw tawre haina lawjaraga motion asi adopt tawnaba lokhatchawda house ne abilabra Speaker, Honorable Leader of the House na Fuji Hai Hibaduda I Wapam Hongkong can clarification Taunaba Loja Hoge. Aroi Bagida Sir NRC gi Matang the Habi Hibadu NRCC Karamba process ta Sanahan Gadabuno Akoigi House Nadi 2022 da meant Akoigi bill passed out ek the only koi state the passed out men aduga amuk kano da amuk endorsed auraga amukasu anira koi passed out state assembly sida NRCC sir masi chanan bai basidi center gi weba achauba ama sangadabnina madu honorable leader of the house na NRCC chalhanabagi miyam da piriba House the Satkiva August House the Satkivasi. Honorable Prime Minister gi signal Pangbirabra, NRCC House the passed out from Mina. Masi Center Government the Parliament the bill in Putoga, Raja Sabad all Kadabani. Aduna double engine Loibanina, NRC what is a progress curry lady, House the August House the passed out Kivasi. Symptom Sinto Piram, sir. Supplementary common wine. Saya ini thamjaba koi youth volunteer hai batare khungak pasi sar han leiram de 2023 gi me gi tang om gi laibak thiba thodok si thokrom matung da yamnadi mayamnadi waro bi gano sarkar sina issue du fazana timely control to hodu budagi tai fadana jati aduga maramdam Kanana Bedong to Punsi Kathorokriba, youth sings here. Masigi future is a arrival eroi, was a criminal law, Mayamama, and over Mayamama Tore. Aduna Hariba, volunteer sing, Kunga sing say, Muzi Awabata Danaba. Amendment see, I the Hajab side Masi, Haptan see Masi Amaruni. Nahali sing young Resa, sing Yankayum Pumdra Lak. Mayam sing a city couldn't happen in Lerga. Atarai Tahan Basis are Masi Jumoy, Aduna Sarkana, Sigumba, Torokiba, Kunapa Tolokriba, situation the other Tolokribs and Maranai Tadanaba, Sagana Karila, who could get away at them, Kani. Yamnoja Quishum, Sisi, we wrote of his Dojadula, Punitogeragedo, another letter house now. Secretary Olgandi, Laki, Bakanda, civil society, Unabana Zaki, the Gesip Secretary, the Unit Habido, Madudi,
ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ DGPꯅꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CS ꯅꯦ ꯎꯅꯔꯦ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝ ꯎꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯗ ꯎꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯦꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ Speaker sir, kanogi honorable member mega gido kanogi honorable member Ranjit Kiga Ranjit ki do hanai page kanogi Speaker sir kujiki irang thokri si phanak kuire sahi ama makhai phare thoidona police ki side tagi natraga security ki agency ki side tagi karan dadaba kangbu da phaba punma tawbugi tabiramoi ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯀꯥꯔꯟ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯀꯥꯔꯟ ꯇꯥꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯥꯏꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟ ꯃꯨꯟꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯈꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯇꯧꯗꯅꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯃ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯇꯧꯅꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯃꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ 하이나 탐정에 한데기 honorable member 메가기도 그리 NRC기시 거의 시대다 거의 하우스 로기부도 리에팜 tꯧꯕꯅꯤ 하나 마망이 아마 로기부도 레부도 리에팜 tꯧꯕꯅꯤ 아이 센터다 깐나 딱실리 아이다 나타나 apex body ani uhum tampaki amadi hilgi moisu yang taksilli ai adu center gi ponina ai hujamak sidaida kari stage legi du dai hairo ge du taunna ba kana taksilli na sa Numai thamjage sa. Thank you. Speaker sir, NRC is central law ni parliament passed over the name. Adu aina sai thamjage bido. Sidi honorable CM ne NRC su pire NRC su chatnare na kano tawbiba adu nate ai jungta losin nate ai jungta hagi adu mayam nate adu ai jungta confusion ani honorable speaker nate lawyer ga sengdok piyo ba aina sengdok khre ai si lawyer ga unda sengdok piyo ba NRC sanare habinate NRC aikoi kana tang phangna ba honari marak sida NRC dauna manaba pot akoi biometric logna khotna mi khandok ba hore haina ai public speech haibani adu ngtang haijagi tam Honorable Prime Minister Pan India the NRC ki kaim ta khanadri haire. Honorable Home Minister na amo NRC nationwide chana sida contradiction ma Honorable Home Minister Prime Minister leringai cherak sida sida khoi state na ngamba su state ki purview de leiba post na te adai da sida NRC superior haibra ke no hek haiba da akhoi de ta ba yam wa ba Manipur ki praja jing che ai haijal ga ta yani na Kanbi broke no other. House na Yabi Ravina, the motion that the members of the Manipur Legislative Assembly assembled in this session are deeply grateful to the Governor for the address which she has been pleased to deliver to this House on February 28, 2024 as she adopted. Ngasi makha tabai agenda laitrabani na House asi hayeng ayuki pung 13 phawi thokjare